Obekono Akoma FM 87.9 obi dia ye o say frɛw ade na wo hye frɛ mu sɛ won so betimi akosa bi nti won so tutu anamo yie wotirimu odenfo yi tutu anamo yie tirimu oden dodo wuwu a yenya ho asɛm papa bi anka tutu anamo yie na wuwu a yetumi aka wakira asɛmpa wate obia bɛkɔ obia nim da ko obia bɛkɔ but obia bɛkɔ sɛ meka sɛ ene obi ko obia bompa ye wrade me da so ama de pa che me anwumere obɛkɔ anadwi obɛkɔ obia nim da word bɛkɔ Akoma FM 87.9 Kumasi jai konkonsa no jai na twitwa no jai kokoti ye no jai hwan ma ye nwene ye ho ate me din de Maa Akos Akoma mu nsam dwumadie no braso na yede brewo mabedwafo aye krado pa awrawowom enso yade abobo sa enso ja ebe ne den multimedia paafo wo se ebedo na etumi anya bibia de na no nya no media general paafo sa adwuma no Akoma FM 87.9 Kumasi social media Akoma 87.9 FM YouTube no Akoma 879 FM 879 till subscribe and page no a no amia notification bell no so braso you get notified na chere say won so what to me enya bi sanso na Facebook no Akoma 87.9 FM bomodia na like and page no my more likes na fe wakoso na wa share de amaye na bibia ye kama eno na ya wodi hu dwuma pa na ye be ye wate ebeye mempa ba jina pinti why aha isma so bo mi chidom ni adontere Akoma FM 87.9 evangelist omo so sanyu ni yamido o se mempa ba jina pinti o Kristo ni ensore bi na ba oni mempa ba jina pinti ye jina ye na so bibi empusu ye na mema me first ya kwa ba be me na me mo ahawie yi enye no se ma mo asere ho sa na mtie mfime eya no akasa kase wate me de manage me hu mo bi amfa no na yi me Akoma FM 87.9 Kumasi ni pan sahwe mpachomati kokoti ni nyina da korope anokore adwuma wuro apprentice 650 degree masters diploma wase BC 650 yankwa within Mumi mpacho se dia mekana misra odawo wadin yine mpacho mefa mama ma winu sa sabe maji dia odi maji okay awiei mama mbisa se awiei mepacho asema ye de ba no be na obapa wo bibia da wo tie me na awiei eye nyame na ama wo de aba beto Akoma FM nyame na ama wo de TV station na to onua TV mesrewo tina TV no ho kwapem so be unsa brantie ana radio no Facebook no YouTube no TikTok no wo de tina ho kwapem so be unsa brantie wo pagya ne to afri akonya yi so ansanda wo be ye obi bia waye mesrewo wo ne wo mane nyina frefre wo mo nyina wo se Maa Akos ne asem no a eba no was ye nyina yetumi tie bie ansa ne be sorry ya sorry ye ko break ya twen ye because me pese ubeluzi asam obi a ye be ko break ubetwe afri ho wo be samba no na bibi ho atwam ye ko break ya twen ye ye dro interview enanko ade twen ye kwapim sa branch ye ne be wie wate ne nyame na de na ba ebia na obe save anase wonu ana wo baby yanko ade asam na wie wo de bai Mami mpacho ewie te se de amekana se awradi nyame na jimenkwa yamfa na se example a nkankopio wo fi nyame jimenkwa na mimi debatu ne me dofo no wiase nyina de bama ebo obia na maybe akwan nyame faso jimenkwa na obia ni da ona ebi nkoto bi nka maybe amintina nyame twetwa jimenka ayawo a maybe a wontimi mpie
ntina me de batu bi na obia tie na ni da ho na de ba ma obia ntimi nkotu saa asem no kotu a wontimi mpie na me de sere obi bia panyimfo bia na Ghana IGP se o mumboa nkanya sa Ghana fo no ye umuku ye bebi te se ntontom omuku nipa te se bebi te se ntontom de won se mre twem kakra me chat online na mko share number bi te bko share number no online na o ka kirem se o me ya o mti asori no free US na eba o mba boa bibi mem asori ne din di Royal Lodge nti Royal Lodge no mba boa before but o mka se o mba bibi mem aba no obi ambra no boa me free a o mu ndi o wa interest o gidie nti o mbu nti o mu di 10 million atoso Uba kan mo no da ne member obedi no mo bon ho ban de na oba na oje 1000 ba di 1000 ba ko o ma sum ni asom ni jiwa wie o mu wie 500 million sa da na odi o mu di ban na odi be fie obopra no asoro ko asoro etimi ma anointing oil nto mo so mo wasa yi no mu wie a o mu di ban no mo sa di chain ade ma wa hyew kon na chain ne bon ho ban afri ni ma bone bia nti o mu ye mojesem de bi o mu de mojesem o mo mpe na akokwa na nipa debe o mye mojesem okasa no mam quotations bebre mam quotations aka bible so ne bible kama mam quotations na mani agi na msi o sade aye nto na msi minisika but me ko nya busua 10 million na 10 million na me dia man na e wo mo ho nti a me pelor fe na me yere me ba mbe yuna ba no si debi nyamu yesem mo ha no mo pe obi fifiri se wonni mo no se ne sika mo sa no enye ukasa no na msisa no se na migina di te msaba ka se isa wo na msa chate na mka se sia minisika na mo mbasira nya sika no but mimi ni mo bia ni buafu ni busiane na obia me kwa na ye wa ma na nti mi mbaduro na ye sa ni ma na mi but mbaduro no mka se ni person de mi ni obia de but ka mba twam ya me nan ana msan ana mkwati ana ye de ye maje tumba me nimo bia se me de baye no si debi moje sem kuram ba makasa ba ukọ na so omo kase kumuni pa eno de untumi but omo kase fa wode ene ne bra e bia no de obetumi aconsider yes omo kase fa de la me kase omo se me fa mesan ana me nan ana me kwoti ade aba mbetuma yere ade akọ na omo kase omo se fa kwoti kwa nka ade be ko mommy eno ya de patcho oni de internet tasa me kana me hwe so omo bakase na me yere me nja akọ omo bakase sa ne mana bia omo hia de ma me yere me nja akọ nteme kano simpese me kashwe de bete me kasa no si debi omo ho omo mpe mojesem bible kurampo onji ntum se ka nipakuo sikanti nte enye nto kasa yue na me dwena ni ma menu ni nipa ne nim no me se 10 million me sen ma no o se onje me se mbatwa me san ana me kote ana me nan o se enye na nipa no we nyina me yana nipa pasa nchese because onnim ka ya zafu no baka se fa sen ma o se sika no hu me onpe me sa biso se me am ho na me twa se hu yusu mojesem so no o ka bible se me ta nipa na kire se no yere o ya nyame nipa nto ka sa na me boabo ho me so kokon se ya na mpese me yere na sada mo wasa amount me pese o kosa amount na o sikon ba mi o me nim kuro mate mo se wo wabuna hafo wanchi ba man ko hoda nteme me so ba boa mo Saturday no na me ka se me ba Friday na me ka se me na vurungo ya chakin o si me wona si me wona vurungo nteme ba ntemba ka che se me duru kuma se me frɛ se me duru kuma se no o se me da ade achi na me yere ade asa na me ba me hwe yi akronfo ba UM phone bi bia me ko bisa me bisa oba ana akwala kanya sa yonyo bo so me akronfo betuma UM me hwe yi kuma se kronfo wo pa na me si o mate ade achi maba ade achi na me frɛ se me wo station o se me mfa ko ma driver no mo kasa nto no driver no kasa UM mi nim na driver se me tenase 55 Ghana cedi na me diskayere ama na me tenase na mo de pa sa ya na ya chat no dan bi o mo de asena ma o se asoro ho ofe sa ya melkon wanchi melkon timitika na uko ye no udru wanchi ho no wo mo de dia na sende o dan na o mo twa to mu state what profile no ya na o mo chere se o ma asoro no sa ya wanchi melkon wanchi melkon patcho wanchi melkon no me yere o mo di o mo se o ma asoro no melkon ye de mimi nimba adane ko duru ana o musima na
muhu say ya melcom dan no musimi dan ni ata dan melcom wanchi melcom ayo nto musia omudimi driver ne dimi akosi oduru a driver no duru a me nim driver no di duru a no si mesi me nim driver no ye duru driver si mesi na private car private car yere aba gina se me foro oh no me ya asofofo me hu me no me ya asofo o me hye coat kama o me ya asofofo o me se me yele mo batana se no me ya nipa dika o me ya nipa minu ye ba ntem kwatana car no me se ko na me se ayenye duru wanchi kuro me se da bi afi na ye ko hanyine wanchi ba afi na yere ko wanchi town no tuka akano kwa ti se lonje ni yenye ndura no se afi na ye ko wanchi kuro sana ko duru kurasi biya afi na bibi ko dunu kurasi ye duru a police station ni a ko obranche kakra fie bi so wo aluda na de fie ni sio na police station ni fie ni fefe self contained biya ya ties kama oh ye sia no mam ko tesin se job mun hwan me bre asase bible kama na ye ko tumu job ayeden o mu kire job asase asin nyame ba sesa nyame ba boa nyame mbra na merepa job anyame ama na japadia bibia bi na bunsama ko yeden ama nyame ba sojo pasua ma japadia nyina asa ahwefo ba job gidie ntia nyame asa ama na double nti obaha na o gidia si enye odiya o sumno ba ju bediye nti gidie na yede sum nyame oh ntomo ka kan ye ma mekura mo ka yue na me nim problem me hu say problem bia from so bia ni o mo bi bible asem ka yue ama mekura po mani age na yakọ tumu duro no bie dan fefe bie first gate second beam gro ni nyina chana do first gate kim second gate kim wo second gate kim dan ni nyina ye tum dan second gate no wo second gate no dan ni nyina ye tum na te se nantwe ha bebe ne ayi hu tuma hu ni bibia kwana wo dan no na funu adaka kitwa sia ne kakraka sia kakraka na ne moja ajiji adaka na nyina ne kakraka adaka kasia moja na me yam hime teme yam hima na o mutwituo pixel o mutwe pixel kitwa sia apie na o mudi simetri na o msi ha ya ba o mu kunipa wa na mum o me yankwala na mu ku wa no kuni pata sam tontom o si mu ku anu ba no hu so me yankwala na wo ba kire wo kila sama haya o mbo bo tri wona adaka we haya no mudi bikosie obia nka hwe enko bebia nto kasa na me gina din no mutu ha ayi na me ko 1000 me di sheha 1000 me di sheha na me 1005 ashe me boto mpa pocket to mutu no me 1000 atu ayi 1005 no mu yini na yino mu jimi phone mu ji phone no mu hwe phone na no sin we krompo chana phone ji wo phone no mu di amame no mu sisa minima na makotena kana na me be duru me ye he mo bom tirse no mu yere o mu to atwere wure o mu bayden o mu de tio no be bomiti no mu yimi ato atwere wure enko bia obia do mu kasa na me sum ye steady na matiase tematena ye ko ba chie police bi to police phone nti o mu wie ye no mu sa de wo pie free ho o mu yi wo sika na wo bibia wie no bibia search my bag no mo se me fabra na mo go 500 million na gum no we no na mo ta de amame temakotena kana ye ba me kan de ba ye ba to police phone ba kwan no ba na o mo gina bare na police phone no so a o mu kuratu wo ho nti ma me se me ka o ba ka se maybe a akorofo no mu kokuwa wodifu se na police phone no mu kuratu na o mbetuma ku na police okropo o mutime yahwe na o okropo o mbitu ntema bisi yedi ntema yedi manka na etra ye ko durukuru na o musimi na o musimi ko na o mda o ko na mu se police ni yere a she uniform yino ona mutumre ka ko police ni na me ko kire asem nyina atuna na wie na me kurampo a me ko gisaka wa me ko na mababo amane a be ya na se me ko no nsia na mbo amama ne asem ko na me se papa me nko saka wagie menko se me gisaka wa nyame asem na mako mo se o me ya sofofo asore ntina me yere me ko anya saka wa me kurampo ano me yes case me fa o mo number sen afa brom na me dum number sen me no afrem amano police ni friend pa na wonni ni pa me no ka se me ye police ni wanchi no se me twa na me gina police ni na te ha no kwan no na me kurampo me tin komo ono guy na kodi o mu di komo wi o saba wo ko twa ntoro se o mu di tuaje usika ntoro no cho sa ko bi o mu gina sibru so ko ye case wa wana se akọ furka me ko sibru so me furka no me ko sibru so na me te se me phone play na me peke on na frame no royal lodge change opinion of frame me ko wanchi akọ kire se o mu gimi sika
kwasia me mu se me duro police ni na pame police ni se o ma pame me ba twantro se o ma dwumi sika mu se o pame me ka se tuo no mu de simi so no o mu me police jimi no o mu me police wo ana me dwunu se infa no me ye tuo na afrim dwuma no ma ya che o mu no ye dwuma no mu se me duro no pame mu se o mu wo tuo simi so no o me se o no me ye police wo na tuo mu hu na magazine na maka se o mu de na che say ukoya uko report say ma police no we do am number ma police for no na police ni friend no na okogina ba bi no ni di nkomo owie ye no na lodge master ne frɛ wo enu odidi watem say wonim so one omo nyina na ye adwuma no na wonim ba bi omo nya wo mutuo ni free ye etro no man ko bobo no ayi magazine na emomu no eye etua police fo bi di mom sa na wo mo no kai e de kire wo osi police phone na tuo na o na de mom no de yedwuma mi nso o no na yedwuma o ma yedwuma na che ma yedwuma na che kwasia mba bre mi mem nko mluru fe basa se me sa ba ho na me yere me fi no tem sa ko duru we me ho na me ko yeke me sa ko duru sibris na me si me ko yeke sina wie expect na se we kura po nkrofo we sa we kura po ba o mba kan kire o nkrofo we o ma se me o kura po sika we koko sika o ma ji amanfo sika 800 million ayi enko bibia police penyino inspector no ayo mu dwuma mo ye me kurampo mbato se o mo ye sa adwuma no problem na o ba ye kesi no o ye yanko na metena ka me ko fa taxi bra na me ko fa taxi ya tena o mu fio en wa kurampo na ba mo si taxi na taxi si 50 siri ntame ya tena ya koduru na mu hu na me si aban patcho o mu ni mbasi na me kire o si tena ka en si fo dan i driver no on twa ka na hye na o twa en si fo me frɛ fiewra no mpenyina ba ona me tika o si akɔfrɛ no menim nkomo akɔ no mu no mu dia na o me ba tumi no say police no ba mbasi fo ma kire say we na ere egi sika ma mbasi fo na guy no police ni guy ni si menim o punch me pan menim say bonus sate pan me say mo ye dan no boma satana ka no police ni ko wo mo ho no ya police ni no mo kasa no e na wo mu ba ko e ba ka no ba bia na wotie no e de twade be bo wani penyin na kasa o punch me me say dan on punch na police me say di black ni have to di grab I don't know isa me ya no I don't know isa di ba nya abutre police me sa pa akwa no cho te yes na hu sa chim police me sa pa akwa no cho I don't win na kasa me si no kasa me sin I don't know me si nsa ko tena metena di bla ko sra mo fa nkola na mbra na mtra ka no mfa ka pa jisa ko duru police yesi ya no boys no baduru o baduru chief ni a no o chief inspector kasa ni ma na e ba kasa no mikrompo gbeg o ma chief no kasa akwasi abo mikrompo o bu me ko bia me mikrompo mo bu de bia me wallaki me frem ko pon si me frene bongo ntno favor me o ya da gati ni nka onim ko pon ko sum no disikan asimi yefun se apai no se no mo ko an ko bia aka mo police na chief ni na me si chief patrol we am witness o ma yi o dance o chief me patrol we am dance chief is better nim na me ka se chief patrol o sa treton bo wo mo sikan ko woni o me yi o dance ni chief o se ba kan chief o se di black ya me pes di black ya na me pem sa kasa no me pem sa kasa no o so di black ya na me pesa na chief na kasa no o kan police ni nanu senka se nya se wo ye ni kuro mu ni ya na che se wo mu anka wo ko o mayo mu sa asofo ye anka wo ko o mu ho no wo mu nya wo kuro mu ni ya na wo ye tribe bia ka wo ba ko so won sa na ba ko so won sa no mo de sekan na bie wo ye no sa me nu ba me wallak na nyina se me ba no de favor me nyina se me ka se me fune burungo no o ya da gati ni na ma me favor na anka onima anka me phone kura poko magi phone ato atwene na ba ko kuna pc o ka se me ngi phone we ya to atwene we ya de ya dan but yam to twena wo se ya njama no wonnim no ya okuro ni wonnim no wai o mo kasa enko be bia no mo sa yere police no mo didi meton ba kumi police ni aka o mo se ha no mutumi ba bu bia police station enko be bia men bisa o mo ye ni nyina yi sa akọ police no nka shi si nko na achina te me kona ade chi me sa akọ wanchi chief inspector akoka kire no se me de masima ba ha na o mo ye ni se asa menim de wo me ya asa pama me ko me se ko duru me hu emi so me ka wie no no dia me hu se wanchi chief person no pe so yere nka oboa me te me ka wie no sasa o chiro leta bia ma no se me mfa komo but ono kurampo a asem no kurampo de we duru no
ono so o check on timi ono kropo opanyinfo te se opanyinfo nyino mun nim boys no nyina o nyina no nto no nitumi nka ono ba ye but ono ye kropo onye panyina enko bia sa na opa kire but me sa gi letter ono de nko opepa so obeboa o yes but on tumi mane nko bia sa ono so hwe obi ase oje command free obi o sa odi o hye na sensu nim nkrofo no nto ono no ba ye kropo akire aya cost 90 job enye nto nim de ba ye but o chiro letter sama sima fa koma ebibia me free oba si bring to inspector no ka kire o sa friend say boy ni baba nto pese boy in case ni de o ka say o me yema no o me ye sa ma no pese asembia nto me fa ko letter no ndi letter na ko durura ma no ndi letter na ko mana o ji letter no adi tutu o hwehwehwehwehwehwe mi ma sem o ka kurampo akọ frɛ papa bi si papa no na nsɛm ba kuruma papa no na ye no di sa nsɛm abai onye obi police obi ote fie no on na di nsɛm papa no ma mi nim nsɛm kurapo nsɛm basa se no ka maintain nsɛm no kurampo eba yu a mi kurum ba ye san nam si 3 million de on na ye o mo si akonto mo si akorto police o si akwan papa na ye o mo elder e kire se papa na ye kwara na elder o mo odi o mo nim o mo ye kisa adwuma to but o ye kuro no o di hene wo kuro o se ya friend zambarma hene on na di o mo ntum na siesie police o mo siesie asem o asem bo o mo siesie zambarma hene na yere asiesie ma police phone ntum na siesie asem no nti zambarma bi ne ba me frame lord fe ne ba me kom kuro ba yesen na me si 3 million hanu me kuro bi 3 million no si sa no koji 3 million ba si me minji but we no case no o mo si yankon yan san ko papa ne churo letter ne si o mo kwacho no yankon ti atena kan yesa ko ne chief wo se ko biem yesa ko bo biem ya panche wani no o mo si yan chief so no si we churo letter ne si o mo nchi o na ko no chief better say o se o mo chioma o mo fa kokot account yan ko na ko chioma e do mo kokot an ko mu gu ho sa no o se yan ko chioma nyambia mo wai di wo fo fie wo mpo ja 3 million na wo mpo ba bi mfa nti momi o kasa no se yan sa ko chioma na me sa tena kan ya ta tena kan ma ya sa ko duru o men fie no e ko duru a no mo sia boys na bebre mo sia na boys ni mu asem krampo chief no kan na boy bi se na krampo chief na wo asem a wo karu we wu ni mo ya gana nim na djuma ya no ya na ne na ye djuma no na ye ma wo safa na chief ade be na wo kase ye jisika na ya ma wo chafa na ya mba mo sika anye djuma na ye djuma no djuma ye che na wu ni we na we ba kana chief ya na mchi o kasa chief no chief beta no nyano na ne dibla o me ya man kola asem chief no ka o so me man kola untimi chom me am kola mintimi chom ntore yanko o mba invite o mama na ba o mo sin kola nkora poni o mo ko school nto mo ba o mba invite ma na si me ho a menu bia want mba do ma mo free school aba na me invite mo mo kan se ma ho na me yere si afaka pa mbesi wanchi maduru wanchi na menim nsema basa na me yere nsem me ko mo kora mo tiafro am sayere afaka pa si me yere me ba mo komase but nsem ne nyina o china because me nyina meet me of course juma no o me police phone eye police phone na fatuo no mo o kan mo na eka police ni no kan ba police ni ndinkinjie police ni no kan o se o me na o me nyetuo no fro o me na fatuo no mo o me no na eye juma no mo gia o me ma na chafa chief pet ni me gina na chief pet enya na o se o me ma chafa o police ni ntumi mbie na no o bo me police ni na ntumi mbie na no o sa se o me chafa nto we nyina o junu se we nyina o ka yo se o me no eye ojuma o me nyina o me police phone eye ojuma nti se sa de ja asem na ere na ko na de ema me yere me ja asem na ko mi se be duru fie kurampo woni nsem voice no chat no testing no nsem ka kurampo mi nim nsem no usa be duru fie u be duru kumase no omo send o message sa si mi kurampo mi nim se kurase police betuma bo na police beto pem ko takima me ko infa ko fo soje fo national security ba kurampo mu wa 24/7 ko bibia o mu ye jimi fo papa nyame are to ba wo mo so nteme ka kire mo se na munimo me ka kire me diga ka kire se me gya se me nimo bia ntema asem ya din ba wonnima me odjuma sa odjuma usi djuma wo ye no wonnima ho ba kiro egu o che kwasi akufo do kurampo ntimi ngu we na wo hu fi o tripping pose o tipping pose se wo wetu no o hene pimples o tipping pose se o tisa pimples pose se o ka se o ba gu djuma we akufo do kurampo ntimi ngu djuma we kwasi o pe wudifo o pe atrimodifo o manyina ye na ekurom na ye djuma we ni go ye wo 24/7 akwan ka zame na so djene de ampa udi ko police station en ko bia o ma se o na ye djuma
osaba chire se o na ewo wudifu a wo bibiefo na mba dwuna se mbaduru mom de na adwuna bata ha na mu se bieduna mu se skande ayere ahye na mu de beduna badwuna ma jusa na sem we de wo nko aba hu ade na wo nkoka ama obi ani da ho a na wo ji asem we kura na wo yedin a maybe a wo ka se wo nim obi akura mpo a nti obi nya obusuami onko no mkokuna maybe obuafo de obetuma boa wo no kura mpo a wo nka na ni da ho ono ko no mkokuna a wo nantia wo nim nipa bat obuafo no makuna nti wona yere obabo nti yeden wo de kwaka na obi yere obi bako a no ni do because wo baka se obi wo anya se okọ no ko bosomti o because bebrete bible no mo de kan sem nti obi betuma akọ wo nipa de betuma bo betuma te nyamesem ote de we nyamesem ko bakọ because onim se sa na ete nti ko duru a na maybe a me nyame atwa agimsem ye wukuru nipa no munnim na no mo se on tem wukuru ka se no mo yere omukunu nti omukunu a emboa na man no mimemu ono mukuni pa no to sen tuntum me se omuso mukuni pa sen tuntum oba na omuso ya kade amanfo be so me yankora ntam omo ba no ba kire kum to sen tuntum uko hu omo a omo nyini nsa o ma yankora nti uko hu omo ya o se oh baby obedru de wo so wache wo mo nti e ba sa na omo bekum sen tuntum omo bekum so wo be hu wo ba yi hu se maybe omo yankora we betuma abagimi sikase ntom ye no ba kire be ma na omo bo tu per adaka no ona ye were osie oya young boy o shira nyepe nyimbo watade bi o sha obaka say lodge penyino o mpenyino o shata saturday obaka so ye penyine pa but onye penyine o ya kwala kwa obe 29 30 years the way me checking age no but o shata de na adano shata de bi o shata de no hu no te opa o kansema obaka say penyine pa bo onyini obe sa e o ya kwala no mu di sa adwuma no nti de mu ko hu de wo sura de mami mommy wo se bibi wo wiase mommy me dunya me bi wo wiase so mo mboa epenyufo no ne misra police penyu IGP o mo mboa me dunya me se bunu hafo ho na nipa muku nipa no to se ntuntum na obi ani police fo no so mo wo bunu hafo no o mo nim bi o mo nyina o mo nim bunu hafo police fo nyina o mo nim o mo ya we say the way nipa no muku no me asemmete me asema menjintuma me nko kanchiro bi na talk of air so ntasem me to ka no like police ni so wo de wani ahu me de me ahu eye what na wo wo wura owo den mu apie yes wo wura mu apie ntimi asema me ka me to me ka wo dimi ko IGP ni straight say me come the same story na makoma wo dimi ko ayi wanchi commander nim sa na me yere msa akokan odi me kokuru no kasa chief inspector ni sa na me kokan me meduru asem na yere eni sisa ba bia wo mo de wo fa ya ko ba bia wo mo de wo mo dwuma no kwan no wo betumi obi kasa bia kwakire ye ho me hu no se me megina se me yakora me yakora sa me fa kwan kuma session bia me nya fa bibia me ni da ho me fa kwan a because me nim say me nim obi odi mi wasa kirent me nam say me na adwun do say me nipa ba ko na ere na me nantente me fa me nim say kwan no kwan de me call time ben na akoduru ho de din kan na wo ko no ukoduru oba time me ukoduru yemfan say which is 1 to 2 area 1 to 2 and at 12 to 1 12 to 1 about 12 to 1 enti 12 to 1 breben na omo be fa wo de wo call wo mo do wo kono na esuma ba anase na awia no gina mu saa debi o misia o mo ka na gina oda me driver ka sa misia no mo private car na yere agina nt misia na metina me tina ka wo duru ye no wo frɛ wo de phone ma wo frɛ o mo no de phone ma driver no e na one wo mo kasa ye wuti asema driver no e ka che wo mo driver no mu wie na driver si o kirem bebi o si on fam besi bi o kire si on si mo no onimo o si o kirem si on fam besi on tonimo ye duru ambesi nte e kuru ma ye duru besi ampa ye duru e tan wa bebi am nto sia na o si min si ha na besi na car ni te mo na asofufu pie na o mo kut nte o mu wie na me no menu no mo ye mi no mo hihye coat no white shape say na o dress no nice aye no black and assassin mommy o dress soft dressing gentle nyame female dressing female o ma bakla kai bi o yes ya no anya tayo won say ya na o di ade bi kitwa bi no na make white no ade sha eno no mo di sha Reverend say Reverend ya no mo dress sa eno no mere mo to so ntemi so ma hu mo sa na
me ya na me kwa soro sana ya sofo oba dress enti me hu dress na wie dress na e de ho dress na e de ho nya me kusum kwan so a na dress na na dress fin bia ni enti me ma dwene na nyina me kurampo ma adwene nyina ko dum de be ma dwene bone bia asema wo kan ache last year na said this year ya me see na san ya January ya sim na me kai eju free ho bedru Kumasi brebe daben enya besen Kumasi me beduru le Monday no Sunday anwumre na me beduru Sunday anwumre okay wo ko wura ho no twa emfoni no e kire yen bra wo mo de wo ko wura ho no sai na ho city e sai twa mfoni ni kire biem na obi ehunu bi dan ne die o wura dan na yu e tum wura mu wura e gate na mi no o me bi first second ne nyina e chana do nto wura first gate tum second gate no first gate ngo pon na eni ya mirebire kakra ba second gate no wura na ye tum nti wusu kurampo en ko bibia wusu kurampo en pie wo mo de wura ho no sai na fe wo dwene wura first gate ni mu second gate first gate me kasala sem mi wura no toilet start say eba to say ne dun so say babat na me hu say debe bibia mu ma ka yue bat me wa mu say me ntimi ko baby o nya wura yue de mu chiko wo yam hye me yam hye me ntimi nya na dun so de wo num se de ma wo sin ka ka to me kranka wo mani ka woni so na me ne agumo me na bat say hey nyame ko a nti me nya hu first gate na mu say debe nkrofo no the way it na but me ho na me amu say no asesa but me nitumi bia bio na me yere me jam wona ntimi wure sakage na mu say hey anime sisi no anya ka bi che ye bi ya de say ni mo munyan to say na ntwe bebe ni ade ye hu na ntuma kokko ni to say nipa twice ni to say nipa na no mo ye no mo sisio ni me bebre ni hu ne candles kokko no mo so candles na funu adakas no mo di ba ko na sio no mo di kito ba funu naka coffin thank you coffee and sisi coffee ni sisi kito kasi ni sisi na kito na ire asis enchanse na obi enipa wo mu ana se de na omo de bibia kata coffee no ho sai na ho tie coffee ni de na moja ana wo but na obi mi hu se obi wo but moja e wo adaka na moja na ire agugu adaka no e dodo sai adaka ba ko ga kasi menu kito na kasi kito na moja no gumo to mo se ho no mo botu ho no mo yero mo sio temi nim sa o mo di guo no o mo di kwa bontene ade na be so di kwa bontene sa amana adaka no amana no mo di tu no mo di adaka na si wo betom me nim se wo di agro ai be botu ma sio udru ho no sa na o mo ka kire wo se udi agro mo be botu wo ho na o mo di wato sa adaka ni mo na o ma sio wo nti ususu se sa moja no a na ewo adaka ketwa ne ho no nipa moja anya aboa moja David moja na ni na omudi aboa wo hwe ade na anya o man ya boa adwuma wo no asa ka se o mu kubat o ba na o ba kire ka kabisem ho no yere o mbeku asi ntanya aboa moja emoja no na ada na wo hu se bia eye fresh a e bia wo bi ne yeku no nche ye na ye de ne moja go ada ana ye fresh de bi enye fresh de enye fresh na enye fresh but I moja dada but tu se moja na chichipa tu se double blood na ere achichichi but enya fresh blood na ni udru wa na adun se go ti na se ma no ya na makisi mi wo mani aba sa nya me agimi o man kumi tumi wie no the great say o the chem say o fi ba me say me kuro ni no ti a wanku wa de mo je ni ye o se o kumi no because o hu se wo ye ni kuro mu ni wo fi na vrongo nti wo kuro mu ni no nti nunti na ma wo mo save wo life ko mo kumi kura o se ka mo kumi ai o se akwa we unim anadwono kuro mpo be before na me see Sunday na me ba no anadwono me bedura unim osaf odika from call sense mage no call o ka kire me o se okura mpo nka kire a nka wo ba nya be tre me be hu se hey the way uni ya di na be hu se uni ya nka onya tre kropo nka wo ba dana ma kola kura na o se hwe o ka sa na me kate call no o se ono a kire kropo ka de o stadium me ba ye no stadium hu se ma ni ya di na kropo ka me nya ba tre nka me nim se nka ba ye na kola sa na o ka kire me o ka sa na me yere me kate no
me kato call no and the one start my message you know start at the voice note at the aba yeah did you who say when you say enipa bebre akodin sense me wo ho but ofri ho a ehu nti wo panentem kwa akofie but wo dia no wani eden ofri ho no wutumi ko police station ha wutumi ko police station ha wutumi ma a police fodi wachi ene wo mo ko ho to mo hunu se wani eden ti senka wunya abotra ko be training amwa be ye ne nkura ne bia ene ene no wo ko ene nipa dodo san na wo betumi ehun so mo ye adwuma ho despite man chakomo de but omiya dom because omiya dom omo doso eno omo nyina so enye wo bi omo nyinyini wo mo nyina ate so omo pani na omo nyina ye young boys na omo nyina ye young boys obia ni omo back to make obagina opage ne sense mi madi 37 wontimi ko na o chakomo nyina age you know see we onya 37 me ngin dey say oba chakomo age na obanya 37 wo until for you know ebi no kran so ko ho ya nkomo kwa akopa bie na wo me hwe metumi no wa ya adwuma na watete wo no wa ba beka ne ho te se de nkopa so ya wo no so o sana o ga o sin ka wo krapo wonim sen ka wo ba no the way wo ni adin ka wonya toroba ya makola kasa na me se hwe mi krapo mu na me kato no kra ni ebre wo ba mi ba ya wakola de mbe hu to me kato no o sana start voice note ko bise police phone mi pa kro me ya I'm powerful than your elder father. O say I'm powerful than your elder father. O ka che hwan? Me o ka kire me say o say I'm powerful than your elder father. Sana o ka kire me ko bise police phone mi pa kro ye. Sana o ka kire me ko bise mi pa kro ye. So no what to me. No so what to me. I'm elder than your elder father. Sana o ka kire me. Enti na che say san krofo no a wo mo kan quotation be wo ha. Mommy. Ne na o me ka sema mi se a mi yana me kam no kura bi a o mo se wonna wonye sentini anya sem bia na e ka ba ne kura na yana me ka o me ka no kura no bi a si ne kwense o ka na mommy mbaka ne san sem nya me ka se me a mi san ne nyina na me fa na me ka se sisi a obi mi san ne me saba me se obi ntimi fa bible se se nya mi kasa ka atuma kuma se jiwetu ba se obi ka se o the bible no abe confuse me ana obaka nyamia mbaka se nyamia sem na obagina ka ama mitie si nyambe sem no mami ende me yindu te se nyamia kasa kana kuma se ma sem ni ti ade se no musika bible no nsam kire wo a ma wo gidi kase pa enei omunnim bible makasa bible omunnim bible mami omunnim bible makasa minnim da na minnim wadusua bieduru ba mo me ka kire se wo kurampo wo ti wo se penyin wo no mko tena se bible ma hu a ombetu se wo mo yi quotation so mo yi quotation wo mesua omunnim bible no kasa nyame asem omunnim mbetu aka nyame asem ma wo wura wo kasa wo tena agya wo bibia ma so no for me nyame dwuma dunyame omunnim bible no sa bible no nyino nipa na no mukum bible na sesia we asem mo di tweti bible be sia akronfo no wo di fo no bibia wo mu di abone nyina bible so no mere mo de nye because mo for ma dwene sia se o mo di nam nyame som kwan so a o manya ba o mo yi mo trese wo di dwuma na se won be o mo ba o mo di nam bible so a o manya te sia dia mi so betu bia fo se ka se show yi ne bible gidie won show yi say bible di bible di bible kan wa de enai wo bi thank you mommy because wo mo the bible no na ewia wo akoma ewia wa adwene e ma wo no se de nkofo yi si eka bible mu nsam kire me de wo mo nte se afoforo no na ma oji o mu de sa na me pa obibia atwo me pa asofofo no nyina atwo obibiara nte a o ma nka se me na batana na me condemn bible me pa atwo anya bible na me condemn me ka kwan ya faso na nyame di jimi nti me di tu se obi ama ni do me be obi ka se na kwa we ko tena ana me nka se bible ni tumi ana ma nka se nyame som asori nim ana asori ya bone man kai ne se ebi so na bible no so dan nkrofo patcho sa sa na me pa kire because we mro mo ka kire wo se omunyi nipa moja patcho wo mama mo nka ncho se kona kwotwa wo biti ana kofa wo fase bi bra kofa wo bi bra de be o mo pembia obi fefri
yɛn pɛ mo gye sɛ yɛn pɛ obi free mo sɛ yɛn pɛ ha yɛsu yɛn pɛ obi free ɔmo kan na otirim bɛ yɛ pɛ obi free jantal mo sɛ yɛn pɛ obi free mo pɛ obi free ɛna ɔnwa tie for sɛ dem sɛ no ɔnso obi wɔ hɔ a oh okay sɛ wo ba ɛne send it for sika no send it but when you know wo ka sɛ ɔmo ka sɛ 1000 ɛna wo yɛ send nka wo send kra ma wo mo ansa na yes wako ɛna ɔmo se deɛ dɛbi ɔmo se dɛbi ɔmo hu mi no ɔmo mpɛ sɛ ɔmo gye obi sika sɛ ɔmo hu no obi mogya dɛbi ɔmo yɛ ɔmo sɛ wa wo bra wo ba dura wie na sum no gye ɔna ɔmo di 500 million cash ade ma fa ko ɔmo se ɛdeɛ na wo bɛyɛ a ɛbɛma wo ɔmo de sa 500 million no ama wo kyerɛ yɛ emu hɔ ne yie 500 million wo de ba ma no so ɔmo wo boa na ɛboa ne pono mo tumi nti wo si wo di 10 million ne ba ɛkyerɛ sɛ wo ji mu di sɛ wo no ba som wo interest mo nti wo ji mu di so ba som so mo ba boa ba ɔmpɛ sɛ ɔmo sra ahwɛ wo ba ji mu wo ba ka ɔmo nti me 10 million kyerɛ sɛ me ji mu di sɛ de wo mo te bia ba so wo ba ba yɛ member ono wo mo ba som ɔmo nya me no thank you madam no mo ne ba sɛ ɔmo no mo som ka som te wo som wo no ba som ko ade a ɔmo di yie nti ɔmo na edi yie na wo no ba som nti ɔmo ntimi di yie na wo no ɔmo som na ehie wo nti so far ɔmo di yie na wo mo som sa ɛsɛ wo sire di yie nti wo no mo som awie na ɔmo di wo ba sa no 10 million kyerɛ wo gidie na ɔmo di 500 million no ade ama wo fa kɔbɔ bra wo betuma akɔ asɔre foro wo betuma akɔ kura mu sabosom na ɔbɛsa som aka wo betuma akɔ ma mo wa time ɔmo di card ma ɔmo wa time ne meeting ɔmo ba ma wo card saa na kyerɛ sɛ wo yɛ membership card nti a ɔmo wa meeting day no bibi a wo Ghana ha ɔmo wo ayi wo hɔ church no ɔmo amba kyerɛ meeting day no bia ɔmo problem MMC bra ɔmo wo branch wo ba bia okay nti ba bia ben wo no mba kyerɛ wo ba bia ɔmo meeting saa nti wokɔ every meeting de MMC ɔmo principal no ɔmo nimra MMC meeting no ɛna problem no na meeting no kyerɛ sɛ ɔmo miscrop ɔmo mission meeting no saba meeting na ɔmo ba ma 500 million ada wo be ko meeting bia ɔmo nya ne da bia ebia abosomi ana abosomi mienu mo ko meeting ba ko enti meeting bia wo be ko bia na ɔmo yɛ den ɔmo ba ma 500 million na wonya adwuma bia ma wo mo wonya hwe ma wo mo ba wo ko meeting na ombema 500 million se muko meeting every year ba ko a muko ombema 500 million sa na chi no say wo mko na se obi dwene bone a se an robes ana otakam tuo mo bossa en na protecto ana bayifo mo nam sa spirit so mbeko chi na bere a protecto ma me nchire mo ho nso nchire tie fo bia no ma omo wo chain patron e wo ho omo de be ma watu ko mu wo be ye member patron eno na be protect o patron am rubber boat tue nyawo abayifo nyawo patron e be bo wo ho ban e be ma wanyina che enti eno no chain na da omo ko mu omo akohia wo omo be fa aka no una chain ni bi da omo ko mu na chain no nim na mo ma me am se panyimfo si o mba hira o yire wontimi anka se panyimfo de obedi agu no yem na ono anya ono na mo wadi nton de oni tun de we enye se wo ka se ohun chin na egu no ko na yire ogini bi ko ye panyini na obaboa to no watumi wontumi anka se ohun de okura na wo se wo pe ahu nti chin de na ende ma hun chin no mo ko de bat gidie no ma giu ma dirada tina wo se de na se wo mutimi convince wo ma wo ye se ne unsu be kwa ye full member because ya sorry enye se ye koku nipa ye ko ye wei fa hwan bra ya sorry to so wo kobi sa mba sa o ma sorry ne de wo no so sign wo asori foforo bi a pese okwa ensi kwan obetumi akọ o ma ma kwan obetumi akọ no problem obetumi akọ na wodi obetumi akọ na so mo ehin fa na wodi share wo mo me online at dakro mba hu number bi online Facebook ana debi WhatsApp me one numbers do be outside numbers Nigeria me numbers bebre me hu bi hu me ayi no mitimo say online hi bebre wo mo phone we so bebre outside numbers outside numbers me hu bi o mo nya me contact numbers bebre no mo start so mo no wo chat WhatsApp me timba hu hi even inside Nigeria for o mo de o mo ko ayi no me hu o de o mo ni se o mba chimba o mo nya o mo me hu ma dwendra o mo ba se o mo ya o mo so ba chia me se o mo ya what do you call game me nimbo mo sense kan o mo bo wo ba di game se ba tan de me mo hu se ko azan de man chake bebre sa contact sa phone bebre o mo hia me timba o mo hi but okay ye hwe ni say bia wo call ye no wo wura first gate mo wura second gate na hu se ba bia wa ba die
ma hwe yi amewu enti eho no na afi wo mo beka no kra che because wo ko na nim so o mo ya sofo but akire ukoduru ho no unu say eye bibi different kra ti edu ukowura dan na mu yetumu ni mo na o mo ka che say de yeye nie waba na so ha waba no age se wo de wo ho bibi eye sacrifice ema yen enti sa ye beku patro o se ukoye no wonya ko rada ni mu wa wie no e no mo ka che ose de ka ye ni nyina nye no kre well de mo ka ye ni nyina so nye no kre picture mo paint kire wo nyina so mo ya so for de be ni nyina nye no kre wo mo so mo nye sacrifice but ebia wo koduru ho no no mo se da bi de ka che wo no ye boa ye sacrifice ha enu nti no fa wo kote bra enti sa ye beku wo kote no ye de ba be ye enu ye de be ye aduro no e de ama wo sabra no aka wo ho no wodo okwate no beko anase ka beja mo makum mama nka si me kwate ne obetwe me kwate dia ayede me kwate de otwe kwate bewu me sora me nte se ya ale biam ye obi kwate ama mo kwatwe na ama na kwate na ja kwate tie na otena nkwam kwate de o mo kwate wo nte miam no se kwate ne no mbetwe wo na mbewu ente me yere ya djuma okay what I say ni aje wo kwate ne mo so power sa like okay ye ntwa but ya de be ye druntu be ma no enye adwuma bie wo nkwa wo bedi ni wasase so no enye adwuma untumi mfa ba bie mu but ye ntwa ye ji mutumi na firi mu a eno so nka be dai mommy that despite me ko duro no ka che se o kwate na ye ji o kwate ne tuma afiri mu enye adwuma bio na mmoma apamfo no wonnim mojesam bia bio en na gikwate turo no wonnim mojesam bia bio se wode ba wodane membe na wie na wodi ye na memba ka se o makomayi na o mja mekum omo fa ayi okwate mu power se no na enwu na memintin kwa na medi ye na tra kwam na di ye patwan wode okwate na beko patwan bema mommy we are virgin ana mommy nya virgin where be pie BDM DBP. What do we pay? Se me nya akwala. What if you say? Me will be 28. 28 years. What fam plan do say? Patron me mommy I know some day there be open up I know kai no nya pena sem me. Unshedam pe. Me ye to say me ka say kurapo me ka say oba me dinia bibia na ya na me continue metumi ko tubi akoduru bia na mba na ka say me no da no ya mba na bi wo mo na no mo humi no mo bibia no mo ko boa me kuro bi mo ko do no mo boa me aduana mo ba chi no mo boa me aduana se no won se mo de mo tete no me yere oba yana me no mo da ba me se me shara ko frɛ we se me pe o yantena so no tu she dance wo ba pe da debi ba wo won se sa fo me da won se o mo na o dia bi mitumi ko pie bi na me mo ko chi no na o mitifie bi no ba bi ti aduana me no start won se sa me we are fine go frina o ya na me ba won se me no yere yada nti ya na se mana na de o mo hyehye wo kotan ba bi na bi a woni mo bi a ho e bi na ge bi ti ono aduane ma na same wo ye fine guy wo ye cool wo ye good no ade ne ho abemben na bi a wo ne nada ba se bi a wo ba bi twemu na wa frɛ no ma me pew ani ade na de sa enu wonya bi da ade wusuro ma mommy min suro ma me pemma pa na me nyamba nka na krampo de wo ka se ma mo de ma ka se mo nya ma be te na trena mo o me yam yere wa me pe but me ni background na me ni mo me ya one man what I say hustler me ni ndasho tia ade no bi wo me dwene oba wodo nto do oba wo ma na oba suro ade e be ma wo ti kom udi ko fa obi unnim de won kasa chop mo na o ye de unnim support na ko fa oba mo dom odo kama hu abonten odo kama on se we nice boy odo e be duru fia mi umble no ade a chia o kasa sa mitimi stedi mi a to do de 2 days min de di me be mbanum gale one day na 2 days na me de gale na etwa me di nto obi o yir obi ba yo na ofa ba oba do oba hu gentle no be duru fia but o no ntimi chisa o mo se kom betuma a china ma o kan sembia ma eba dane hey ma manfo ere ati na despite me sa soro nya me le na de ba kwa frin se wo ya be ma na wo no ba ti a na oba ya de bia wo ye na oba sugu ho a na oba sugu a na won ye a wo mon se esa ma wo kofom de mo na wo se adi oba ba no na de bi osugu no kon to se oba no dua no sa bro ama wo krampo ohie ne re edoso ma nto wo ye a na wo no ba ti a wo ye di no ba kwaso ba wunye yi a na odi ohia ba walo ba hu krampo wetum abofom na enye se nyame krampo na ka se obofom
aprapro di kan akofo oba yakopo de so dia gere na de unso say akofo obi ba beto ho unso esa na wo kwatete ba no enu nti na ma wani enye nti wodi bi ache oh that's why ache ache be edrafe abeburukura ebrafe eni atawo mommy na ya na ko no mommy oh like me nyesa like obadia me nya dia cutting the ho ayedwuma kama na mo ma kura po mo kase mo dan beat me yet me dan no mo feel mo say beat me dan ya dan no say on chia me bida but na me am so say but me there be me like say me tiona me say ma adwunu nyina cause me tiona nyina ma plan nyina say mbaye den na succeed sika mbanya sika wan me so mbanya sika wan na me yere mitumi mabusua ginam sa na ma adwunu say me so mbaye sika na yiwan because ni sika ontumi busua no emba nti sa na ma adwunu nsi say oba me say me nya sika wie oba de mba wale sika me nyina say me nya sika na ya mba tuma wale nene nti mama matiwa maadwene nkwa ma adwene na kwan be pa na daban na meso betima nya sika kase me fie me dan ni na meso kase me walo ba sana maadwene nti mama maadwene oba de odino batetema ba ko bibia hu betima dabate metiwa na maadwene ni go sina oba we girl we debi maadwene daban na meso betima fa ya mama na ka cho so ya de patwan sa mesi bebi kro mutumi aduan no so na bia mo di nyame no aduan no komtimi di bi no o hwewa nto odino hwe na kasa na me jinse na okro po ba ye o ba kira so oyi obi a na o twe no fre wonyi obi a on na ma odidi nto obi o ma odidi na o sa ba kasa maybe o ba kasa o no do ro no na wo hu awie na se o ba sora te se ni secret no o pie won ka hwe na wo sora yere o se wonda se o no so ba ma fe o ma won didi aduan bi nto mo ya sa na ebeduna se de forget na se ayeda ya da yue na me che ho na me free se me ya hoza but omo bo abaso sa wo ya de oh abaso bo de this by mo kan nyina me no obi a sa gersen obi ada oban ya da abaso de omo abaso de omo bo abaso de omo so ya de omo se de media omo nhye bi da me ya mo se ahon mo fili this by omo bo abaso de eso patwa abasode sika no ni ba ka we na emodu be manana emodu mommy emodu na man po aya sema be man sera nyedu die but me hu say adwuma na ye waten sera nyedu ebo adwuma ada wonu num no bi a kire ya ne yan na me ncha Ghana for me bi na se de ebi wo ni maduro numu sa wonu bi da ngazasa awon se nipa ba ko nyame on say me am ko nyame asa ba kan ama hondi no to dwuma amanfo de mi ya asantemi na nya dwuma keto man ka say we na me ya wonjindi awon din de nyame wo mo be dwuma man nkrofo twimi de asantemi no anya dwuma keto bi to ya dwuma no matwadi sa to bit me dwun say o bebre wutumi ye we no bo se me ye na ehu achen dwuma din ta won din kasa na here na manu bi ama muska mommy mo krompo mo na hwem no me wo sika mo se anya ntino omudi nyame no onye ntino ya na omudi nyama ma yeda no mo na hwem na msabo mo obi na msade komo ni bi komo wadwuno komo ni bi nto de ama omudi nyame no se sika na me ni bi na ono mba bia sa ma aduane oba winiska ono abe no aduane ama no oba san se ene ne na why not na de bia to hot so sa na o ka se o sa de se o ja ho de komkun de a o na o se o miamu se o ba no ni bone because ono na dia da wo ba bi say na emeyi kanfo ade yi won so se wo kwai ne se fa mutumi bra ka de be kwa ma ade yawu adanti ema ne kanfo na wo di aya na nyode yem de mamumi na mu ma me de an na me kanu sa like me am fa na sa adwene se kura po se me fa me ko be ma ko ji sike duro na mu ma life no so a me am dwene se life no so o brache me brache anya am fo to me dwene se na wa kola kete o pesika de re o wa ka obi akola wanya fe say me si 28 mo me pacho 28 years yeah but o wa ka bi ko wa kola kete o pesika but unima akola kete o fie me start bre no anya me na me bre te me bre sa up to na me da se bre nti e mama na sin mi wudia na be ma di mi ko jina adebe mama na me junsa e fast we need to be mo mi pa cho feelings no won ti be mo na mommy na say en de say e ye che say o ka say fa no bra ana okun na o si okun say wo to wiase de a na wo sika de a na o de ji unim say wo na me wu bio na o de ji uni kakra kakra na o tin kwande nyame da sunga da nyame ba fra na wo kona de
na nyame ba fa che adiko ma heaven na wokọ a say ye che say osi omukun awie a wokodum nyame wo wa na di omo sa akọhye omo na omo nka say ba akosi omo baku omo di nima me ni tum omo si were omo fa obe matumi ana omo kun na wosi omo sa kun nto nyame sum ku nya wo ko kire say nyame nim kuran po wo kasa wo na ope wu anya say omo pre kun but omo si omo fa kwatimi tum dia na omo si wo baka na wo te say de wo mti na odi yire say odi mo na wo ten kwan no de na odi say ye say wo yesa etefo abrabo edi nipa bekwachiri abranti onu medi nkomo bebre o kasa de wosi ahozo ene wo chese adwuma de enko ope tumi ye adwuma ben nan wo twa block so okodo wo ye security na enso so abrabo na ye nko besie nkwa no maame ba wo nuanu mo baby mami me ba chomi mbaka busuana sima ye nsam pi wa hozra ne se okoshi asofo ya eja omoso omo de no sacrifice say ya no omo ye wo madwuma mema the bible quotations ya woji wo mudi yese we de nyame nipafo senitire ye ene se lodge ne pani akoda no wo ye ayi oni na free kro ba akoye dagati no se wo me no na free kro ba kunti en ma spare wo life no enti sa kemema we ya so wonsa mama we ya so wonsa na me de sekan abie wuyem am wo hunu won so no wo ye me kro mu ninti en meja wo seko ti okoye asantini okoye nkrani okoye mfantini okoye hwan ni akenei wonte ha wo kana asem be me na mame nwa ha wie mejo so mako me pa cho nyi wa fidie ni free asma ka cho se menyi free ha ye bewie abo voice bi e di akirawo voices edi akirawo eni no ye bebo no eno eye lodge for no messages ya audio sa after the see ye no wo mo send man no ye wi a ye bebo edi akirawo yi wa fidie no efia tina ha na fa bitu obi fo be me na ye nko mako medase ewo akonya ode amame na mede encha pace yesu futuristic ventures ema etifo anyatofo ene Ghana fo nyina na ye nupa ewodwa so a ye friend of Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules any hindi haba Mr. a home komo any adanse a ye ndroi eye ane ye de besum awie na ye de ye dra ye friend of Zahara Mr. any Zahara G capsules a eye infections adro kese pa no na edikan na ye hwe ye nua no ma bebrewu a infections pa hawo mo oba bi wo ho a sabi infections teten ama na wonya problem oba bi wo ho a ene infections ntino ama ne kunu mpo ba no ho pa ne kunu empe ne kunu enam sama ne kunu akofam pena se oba bi so wo ho a infection nti ubo se wo na ensansan egugu ne nkakra bo se wo ho a na sabi nsuo so egugu ne kakra na sabi pampan ewom oyo ba na otesa na owo sa wo hawe mu na ennam yare hawadwena oba aduro bako pe ana me kamfo dia ma wo se ebeboa wo aduro ne Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a white anase odepoa ene na betena ema no hanadwene oyo ba na otesa mesraw ko herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop any baby ye ton aduro bia wo se ope Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba oto aduro na mixture no cap keto ahye so obehwie no miensa anopa na de capsules no Zahara G capsules no mienu aka ho aduro no meso a no wahwie Zahara Mixture no cap no miensa na de Zahara G capsules no mienu aka ho me pache se wodi ensuo no ana ebenom to paye no oba mesrew aya nom toatoa so mame nom no anopa enumere se de bia white anasa ojepu bia anasa infection enam yade bia hawadwena ama ensansan abegu wahimfi ho no aduro no ebeboa ebema ni nyina afiri ho se aduro we esa ye adura se oye bema na wo ho na infections what infections na enam yare hawadwene na sabi ama obema no ehia na ehi obema no fon na efon na asa ma ensansan atiegu bema no ho bema bi wo ho a onya enam yare a odwonsom pa na obre uboso odwonso a na ne dwonso ni mu apai mienu na amane hunu pa ana ohunu wadwonso awie no so no sometimes ubonse insofita bi afiri ne bema mu eba oye bema na wotesa aduru bako pe
ana abasa ebe boaw aduro ne Zahara mixture ene Zahara G capsules say aduro we eya aduro sa oye oba na wo ho na o mensese no pains pa ana unhu flow no so entimi amaye oba pe Zahara mixture ene Zahara G capsules echira kwan oba bi so wo ho na tenka na awu na tenka na ewo fom oba pe Zahara mixture ene Zahara G capsules ho echira kwan odofo bi so wo ho a wadwale awie anase imprem bebere no wo ho a na yese de bibi enenam na ho no na ne ho keka no nketenkete eba ne sa na ohunu de onye no ho odofo uni problem Zahara mixture ene Zahara G capsules no aduro na basa ebeboawo wodi ya ne se obenum atoato so na amame na infections bia etetewo hawadwe no aduro no ebeyi ni nyina afiri ho ya aduro we ese ya aduro wonwaso a ebo odofo bia owo weak immune system odofo bi wo ho a owo weak immune system to the extent say so ononko a ubon se da bia yare nketenkete no waye no fe ubon se yare so kana anasa onya infections a yare no kɔ na ba yare no kɔ na ba adura obia no ma ubon se ne ho tɔ no ononko efa sa aduro na ubon se onya yaresa ubon se ononko a da bia kata cold ubon se da bia ononko a sabi ebi mu didi ubon se kata ni cold hana dwene odofo otisa aduro bako pe ana beboa a ebe boost immune system aduro ne Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo bi wo ho a enam se owo weak immune system no ubon se ade obia ya onti brententam say ye walking distance ana say steps bi mpo ana obia fra ubon so ononko a fro steps na ote so odofo uni problem Zahara mixture ene Zahara G capsules na abasa ebeboawo ya droi ayim say ya dro won waso a numbura ane yakeka bom ane ye dia ye se all sapa hawadwene se all sapa so tete odofo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules achira kwan say ye herbal shop say ye pharmacy shop say ye licensed chemical shop ene be bia ye to waduro bia odofo ko ho a o se o pe Zahara mixture ene Zahara G capsules odafo giafo na mesi ebia na nkomo bi wo ho anasa opeye ndo bia ton odafo frɛ yensisi a ne beje wo so 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odafo yebekɔ ye dra ye frɛ no Zahara man capsules na say dro we eye memedro kese a eboa bema bia se oye bema nkoa de o se wonya Zahara man capsules eka ho denti na me kasa bema bi wo ho a owo weak erection se bi ehyemu na adwo waye mmere eba ne sa na dane no animkwase bema bi wo ho so wabɔ adabrijo eba ne sa na animkwase pa na aka no na ema ne nhunu de onye no ho oye bema na otesa aduro bako pe ana me kamfo de ama sa ebeboa eno ne Zahara man capsules bema bi so ho a sisi yale agena boso sisi yale hana dwene ye nyina enim se obeye adwuma anase obeye bibia ne nyina agena sisi yi eti bema mentena ho aduro bako pe ana me di ho adanse ade ama wo sa ebeboa aduro ne Zahara man capsules wodi ya ne se obekɔ ba bia ton aduro bia se ye herbal shop se ye pharmacy shop se ye licensed chemical shop na de pe Zahara man capsules obenom no mienu anopa mienu anumre bema bi so wo ho a ne nkommo no ayemre ne nkommo no entimi entutuo bema aduro bako pe anam se me betime di hu adanse ade amaw aduro ne Zahara man capsules wodi pe Zahara man capsules na for ye waduro na nom toatoa so na obehu se omre ye na wo ye ompem a ma twetwew afra wa minute bema omode hu fa ni nyina Zahara man capsules ebeboa ebema ni nyina afiri ho odafo ye beko ye adura ye frɛ no hindi herbal mixture na say aduro we ayaduro won waso a abasa ebeboa odafo bia malaria fever pa anadwene so odafo atiri mu wa no ene wa betena atiri mu wa no tetew to the extent say ukọ adwuma mpa no wa poso nyina eye wo ya no wonum nyina eye nwonwonwo na tipaye ana sai jawo na unhunu de onya ho odofo misrew
uni problem hindi herbal mixture abasa ebeboa say ye typhoid fever no so order for hindi herbal mixture and ye dura or say oko herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop any be bia to oduro bia eduro ne hindi herbal mixture so sugar level no so tetew how adwene eduro no mra wo bo say o da amane hunu na hunu because jonso na o sole jonso o so tia na tia order for hindi herbal mixture eye wadro na for manage sugar level no say high blood pressure possible and how adwene order for hindi herbal mixture any wadro order for bi so ho a adwuma wo ye no o ye dwumaden o gina ntentenche ana say adwuma wo ye no o gina eja ho che order for eduro bako pe ana mekamfo edi ho adanse say ebeboa ebema nipadua no asipi asita anya hoden eduro ne hindi herbal mixture ko herbal shop say ye pharmacy shop say ye licensed chemical shop be bia Ghana ha ye to aduro bia nanya hindi herbal mixture order for sanje your phone number sini biem ebia na nkomo bi wo ho ana say upeye no bia ton order for free nsisi a ne beje wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 therefore aya na de bia meka se mentwen anyare emma yare no ento so ansa no wapecaristic ye nupa ye de bedwa so a ebo adasa ebo afofora ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules ebo atu infection bi ase ese boost immune system no amo opomdin no asipi asita ene ye adura ye frɛ no Zahara man capsules abasa ebe bo ba ma bi a me se e ma twetwe no edi no ho fɛ e frɛ no 1 minute ba ma ene ye adura ye frɛ no hindi herbal mixture ebo odophobia malaria fever typhoid fever diabetes and high blood pressure you no pay say your herbal shop say your pharmacy shop say your licensed chemical shop be bia me say you ton wadro bia obenye you no pay bia ato na oto adro na obeya danse na waka se charistic adro no eye medasema nyame ensha papa menua bema Africaristic Dr. Mwanupa eno no dia breyen no antiman sankabi o say hello ma good afternoon. Thank you for your good job. Ghana is hot power. Ajinyame obi messenger wode aba ono no obi say nti enya possible some betimi report case di ama national security and national military no say de be ya wo mo ebetumi akọ omo so ana obi message yentwa ye home emrasima ye ba ye bebo audios no akyerem Ewra me pa chopra na me fika no ko se so na me se me phone plan peke on na frame royal lord change opinion of frame mu ko wonchi ko kire se mu jimisika ko sia mi se no duro police ni pam police ni se o ma pam me ba tram tro se mu jimisika mu se o pam mi kese tu no mu de sim so o mu mi ye police jimi ni o mu mi ye police wo na mu jimisa info na mu tu na frame duro ma ya che o mu na edwuma no mu se no duro pam mi se o mu tu sim so o mi se o mu mi ye police wo na tu mu na magazine na ka se o mu de na che say ukoya uko report ma police no we do am number ma police for no na police ni fair no na okogina ba bi no ni di nkomo owie ya no na lodge master ne frɛ wo enu odidi watam say woni so no omo nyina na ye adwuma na woni ba bi omo nya wo mu tuo ni free ye etwe mo man ko bobo no eyi magazine ne mo no eye etua police for bi de mo sa na wo mo no kai e de kire wo si police phone na tuo na na di mo no di edwuma ni so mo na edwuma o ma ye edwuma na che ma ye edwuma na che kwasia ba bremi mo ko mo fe basa ti me sa ba ho na me yere me fi no ti me sa ko duru we mi ho na me ko ye ke me sa ko duru sibisi na me si me ko ye case na wie inspector na say we kura fo sai o kura po ba o mba kan kire o kura fo we o ma se me o kura po sika we koko sika o ma ji amanfo sika 800 million ayi enko me bia police ni epanyin inspector no ayo mu dwuma mu ye me kura po mba to se mu ye sa dwuma no pro na o ye case o ye yanko na metena ka me ko fa taxi bra na ko fa taxi ya tana o mu fia en wa kura po na ba mu si taxi na 50 siri ntame ya tana ya ko durwa ko do mu na se aban patro o mu ni masi na me kiro o si tana ka en si fo dan i driver no o chaka na she no twa en si fo me fra fie wa no panyin aba
ana metika osi akọ frɛ no menu nkomo akọ no mu di na mu ba tumi ni say police mo ba mbasi fun a kyerɛ say we na ere agi sika wa mbasi fun na guy no police ni ni guy ni see me punch me pan me say me bon set pan me say me ye ban boma sa tenaka no police ni ko wo mo ho no ya police ni no mo kasa no na wo mu ba ko e ba car no ba bia na wo tie no e di twede e bebo wo panyin no kasa o punch me some second on punching the police you say di black you say di black I don't know say me ya no I don't know say di anya abutre the police ni sa pa akwa no cho you say no who search police ni sa pa akwa no cho I don't know na kasa mi si no kasa mi si I don't know si Misa ko tunu di black osra on fa nkola na mbra na mtreka no fa kapa jisa ko du police yesi ya no boys ni duru chief ni na chief inspector kasa ni no na ba kasa mu mikrompo beg o ma chief ni kasa akosia bo mikrompo mi o bu men ko bia mi mikrompo mu bude bia mi no lucky me frère ko pon si me frère bongo ntuno favor me o ya da gati nka woni ko sum no disikan asimi yefun se apai no se no mo ko an ko bia aka ho police chief na me se chief patrol we am witness o ma you dance o chief patrol we am dance chief is better me na me ka se chief patrol o sa treat mo ko woni se kan ko woni you dance ni chief o sin ba kan chief di black ya men pes di black ya na men pems akasa no men pems akasa no o so di black ya na men pesa na chief ni kasa na wakan police ni na nsenka se nya se wo ye ni ku ya na che se wo mu anka wo ko o mayo mo sa sofo ye anka wo ko o mo no sa wo mu nya ukro mu ni ya na wo ye tribe bia sa wo ba ko so wo nsa na ba ko so mesre wo nya hyenhye bia na yesika o nya hyenhye bia na yesika kokko ye nua ba ma ni tri ye se wo free na vorongo nka wo mabiem o se me kuro mu ni no ti me kura no wo ka se wo de wo phone ne ma wo no na ye me nwanwo o wo mo pekura nko mbagi ase no because wo mo ni se wo de kwa de be frefre nkrofo o si ne nyina favor na ho na di favor ne nyina efo be me kase frevon de ne nyina favor ma yen kwa o ma ne so na ye ne obi we ye anonymous ye beka se we ye anonymous enti ye ne komo me ma wa ha o hello mama me mo hewie mama go so pa asemo ye na also se wo bibi ka efa ho ma ye ntie o pa chon ba na tinda ye ya ne ka fa fluency mama asema ko so ye family no 87.9 asifin ba ne bibi se na ko to ya to ma ba wo ma ne bi na so ni bicha ba ne ko je ni za bi ya ne se ko no e fluency ko di no e fluency ko di no o location is o de brilliant ya no other taxi drivers ni mo ya juma nanti ya the station na ya mo taxi driver na the south no de wa ko kuri ya friend so ya free kuri di subinin so number 1 ama number 2 ti odi ko di ko no so 87.9 ono mi na Mr. T mo na in fact ya bra no na shedding but you did it answer no question there's no communication about no go for the anything answer me na subika mama you be a hand when papa no how when che any ni ko mu hanu ba den ko follow you ne you say you ko di it is wrong don't come on to na you ko no you do na you ko di bakakramai na che se ya mo de mate wo mo asem wa but mo report so a enkosi ka ahu Uduko police station enkosi bia Uduko police station enkosi she Udunya ye kuruma na free ye ha ye ana no sorry ye bia o che ka se kan sem background mo di bone wo ho but obi my fact ni se ni yon ti kuru bia ni
You can have TV station, so who decide there now? Money in the o se he fa no o duro subrisu eno no kana yesu kubiro nchi ansa na mfa ka ka subrisu e wonu ba wona location no say wanchi itu ya be biri wanchi no na o ba ka se de jawe no bia de fa o ho ani mo taxi driver bi e ma zampa so ye sinu nda fa ujina he eno no ye fa me saman eno no se taxi driver me fa o si banya sama bi me fa no omo sheda wo omo taxi me pacho onua tv afei na omo abane ne di nkomo yi owanchi na wonim ne a ekoso ewo ho nti wote abrante yi die yi ene wo se obeka bi atoso ene ani no edi nkomo ne di ne bi ade enya de a ye betumi ede atudwa yenka nti no udru ho no taxi drivers no omo ni bi aye kana night udru ane e ma wo di bi aba taxi drivers ni ene ya adwuma udru ho ani o ma frɛ se o yenya saman bi kofa ne bra eya samu o watu ho na mo bia so nkosi aga mama ba me gidi se past 20 years ni na ko ni ni na hin some issue bi mo ba ben nan ko pon ni to se ba Roma na mo ba Roma isi ko na le 7.9 kumasi so ba no mi gidi se na ko pon do mo de na be si for mo sande because I issue we ye kan to ya ko se bi mi la bring the local police station or police case when the public figure on keep on but in the government you are also the issues the local police station the right thing about man is oh no me pan no is class the no here the cop the any other fraud yes said mama a good police but any criminal kinankasa na boys bianca sabre nkoma gada wo mo hunde ense kan ni ade kɔ wo mo so wo ba bia wo mo di wo mo dwuma no kɔ pagya kora de ato wo mo fie nim se ko di so bro so na mo so a o mo ayi ni nkwasi far from criminal ndi se ko mi ayi bibia o ti mi bibia mi nya bibia o kan ni na mo free o mo tin fo ko si o mo kola ni na bet ko kachire hwan hwe ya won kwa akoda dwam ya beku eja wo yere no ma kuna ni nyanka ye ni ntimi na hwe bet akoya se ni pa no be ni mu no so yeah that is it we very funny ni mu no so boy be 19 years 20 years emi no bi san ko sasem no ba be se se no bi na e frem wa we ko police station kura o won kan fe fa ho the best thing about it is uka wa bo ya fini o mi so mama o dia tu na gana giko atire be so eno anu no you see yo unti no no good ko ni fu but location the man wanchi it is it's like o bi ko ko ka video o be wanchi be good pa na sa ya na so mama da uruma ya da se pa sa won so aka bi di atoso e di ama brantie nyame onhyira wo pa okay aya Akoma 87.9 FM obi na aka toso no kwa wokoye nso wo kasa no wose na eye akura mudi ni kowura akura eno an ye nua be ma di atoso no nya wanchi krom subiri so ne ya do ko eno an ye nua be ma ka na se yade a ekoso e wo ho wo kwa na se wo ye yi ane pani bia ba be fa na ye bisa wo se na de ba ye ni ama 300 200 se 300 no mo de ma wo ohene no na de ma wo yes ha pepepe nti eye case ye ni da ho ti usika no de yaje 2005 eji o se ono kwa wo do bag bo wo chi se nka akwaje 500 million agum o bag no mo je mo di ama na o mpe o man fa bag na ma wo nsanka o sika o bag nso ayasan aje e de aka ho bag ndi o di ama me o mo de ma hwi ni o di ama me hwi nim for afa ni e ba betie o mo audio no entitewa so wo mo ma quotation be 1000 edi job de ye mfato ho de ma no ano e ma quotation no ye hwe ano no a o mo sign de aka bibi foforo the same ano
Ogaze Angola. Pasia unim the friend lawyer. Edu jina kota ubetina kasa. Boa ojina krasia na police if you now do when you see am catch him. About catch him. You are to arrest first cause you are going to read the law. You trust it. Jimmy no. You come crazy for asma. Mude o police station kra. Ka wo nyansa jina ona nke medical metro no asema say. Esi wakotwe wonu masem no. Say Baba Trade Masuma, Obetimia Jana Frimu. Can you run from our words? Do you know where we will get our words from? Your mother. Odie your Okano. Police in now call Mosi Amumbrad. Omunimi. Ope soldier, ope national security, ope bodyguard, ope the charity, ope Obibia Bia. Oye hardcore mining and then the 3-year day yene was microphone. Until ya wasano. Until we won't tiasia. We are here 247. We are here 247. If you come, you will see. The time we catch you, police no go see you again. Kwasiakwa. Okwasiase lamu crazy why? Okwasiase lamu crazy. Usa grobi ne dino awan. Amfa ujimi ankwa obehu abuwa bi uturumu pimples uvise di agrowa feye asia okwasia se ayi okwasia se dwan abuwa biba ho fin ho nyanyanya ho sapotro abuwa okwasia wamba kro ni twasrewo wamba uni twasre asia biba uni twiasidi akofo adokura ntimingu adwumawe na wo abuwa we Me pacho sa Bobie mame. Ogaze Angola. Pasia unim the friend lawyer. Edu jina kota ubetina kasa. Boa ojina krasia na police if you now do when you see am catch him. About catch him. You are to arrest first cause you are going to read the law. You trust it. Jimmy no. You come crazy for asma. Mude o police station kra. Ka wo nyansa jina ona nke medical metro no masema say. Esi wakotwe wonu masem no. Say Baba Trade Masuma, Obetimia Jana Frimu. Can you run from our words? Do you know where we will get our words from? Your mother. Odie your Okano. Police in now call Mosi Amumbrad. Omunimi. Ope soldier, ope national security, ope bodyguard, ope the charity, ope Obibia Bia. Oye hardcore mining and then the 3-year day yene was microphone. Until ya wasano. Until we won't tiasia. We are here 247. We are here 247. If you come, you will see. The time we catch you, police no go see you again. Kwasiakwa. Okwasiase lamu crazy why? Okwasiase lamu crazy. Usa grobi ne dino awan. Amfa ujimi ankwa obehu abuwa bi uturumu pimples uvise di agrowa feye asia okwasia se ayi okwasia se dwan abuwa biba ho fin ho nyanyanya ho sapotro abuwa okwasia wamba kro ni twasrewo wamba uni twasre asia biba uni twiasidi akofo adokura ntimingu adwumawe na wo abuwa we Ha, osampa papa ukwe wufi wutrumu mo hwe ya na na ye nwanwa no simi trum pimples krampo na ye nwanwa no osu trumu de pimples osu kwa wanfe woto de mu woro mu ayasem na se no mu so utrum pimples mo mi na nye na udisem na okaka udisem na we matrum woro matrum pimples be na bu matrum ayasem ye beko na mom tufo wunu mu etese wo mu tie ye hwe yesesi a wo mani abre age obi asemode enye ano no eka quotation no enye wo mu eka bible mu nsem kire wo no enye won mu na ekeka sansem ya yeboye the same people tu for me enko dia na okache young guys etese wo a wo mani disane manachi no futuo dem ka kire obi ase kame dia sa ayinu we sa dem ka che obi se nipa ni moa enfo ni ntru nipa bi nipa so bio en dwunu se nipa se bra no bo betuma bo dem ka che nipa bia no nipa timi bo nipa wan kasa struggle nipa nyame yi obuafo ba nipa ti obabo nipa nyanka se obabo en ben biom mem dia me kura pomba ka che no se nipa obabo so bia na sa nipa nso ye nipa po na mom kwan a
wo fa so de aboa wo no akame nko ade na me nko ade nka mo ka se obi si ba boa me a obi nyanka che se same me mba boa ya ano se o tam ekoduru o se same jisika we ko bobra same dwuma we batena se na ye na didi en na mba hu se oboa me ba se me fam na anya we me na ye fa so fam ba tu we na mu no ma hu se nipa biara odina no si wo se oba boa wa akire a obeduwo ko tu asem because nipa me hia ba tu we no ni nyina begin sana mbaboa no kwan so no mo de nyame mbaboa sa no ma yusu mbaboa oba yusu to say toilet paper no mbaboa oduru bia sa no to atwene ti nipa de me ka say nipa se sia me mete ono a si mbaka say me gini pa bia di say abrante baboa ye baboa to say wo frem si somewhere bra me wo 1000 me wo fako bobra eno mbaje di wo basi o re mbaboa ya hwe jim number mbaboa o ba ya ho ba ya sere o di number mbaji bam pie kwan so mbasere ayesere na say uko ye 2500 no mu yi free ubotom na say no ka betumi di akotonto handkerchief ni ade bi ebetumi e wo adwuma bebre kan betuma de ye na o ye ne say debi mommy de wo jiro bebre betuma but na muma me say betuma ko stragne eyere babat me dwuna de wo mo kan nyame ko 500,000 eno business na fam brema na me nyane sika na business na kan na me dwunsen kan me nyesika betuma ya business me succeed na sa sika no mere o mkire se mbanyan na mam ni ju sare uko maybe o ka se betuma ko to phones na kwapo na katimi ba batan bia ma o sayere abofom na obasa kwan ba uko dwenu we me 400,000 na azun kwampo obie wo container bi na yetewa na container me kwampo e bateso kakra kwampo na kababa meeting time ni duru kwampo sa kwa obasa ko nyo 500,000 ere aba na wo de kwaso kakra na adwuma be na be ya ma wo mo be kukuru 500,000 dia ma wo abra wo nkonsuo wo mpa mo ye wo normal wo mo mami o mo si nyame dwuma na nyame dwuma de ya tibebrese nyame hire obi miami nipote miami anya mi de but me hu obi obia ya no ya obri ya kurampo na ya nyira breba ya harche okropo na odakura obia afasika o mo si 2 billion asan si onji ko bobra odiama ntima mahun bi da nti won tama gense bia okwa nyamedwuma na omo de obeye na bia wo mama won sika no guy bi ya no na yesragba no okwa o si baptist na de asori bi no kwasa sa asori bi baptist na sa yi ni bi no kwasa na okono omba chire se asona yere asona se akwa no mba boa no nyamisa nyamboa omo se omma na sika be 2 billion so yere onko bobra na otumi so nyame na so be na woko o mi mommy na me ko Pentecost oja na woko na me ko Pentecost but me ka se me jana janche na eno ni nyina kan mommy yemfo ohia so nyame asase we so wodi ohia so nyame asase we so obua enko hihwi ashira wonya ashira bia because ye beka say yenye bia wontumi nye bi yes nti won kan onye de udi ohie ka source dem si oba suma sore mommy mo ohie no basa ba double ohie yamfo ohie suma kan nyame de nka nyame sum de nka mnejon na omo amni but ohie mamadwa na fresh asore dem untimi fo ohia so nyame sika se wona wo we ma wani fee start se wo ye adwuma sika kase sen na ato wonsam se bia mekure sika kase se da sika kase sen na akura wonsam yes mo nsem bi wo bebre hera wo krom pata mekan me enre sika kase sen na ato wonsam se unyini ye pa sika e to me sem 3,000 mommy 33,000 me kase me sobida na me kan kai high yeah high unso 100 million muda no baby unso 200 million muda na je say 500 million na eye sika kase pa ka bese ma ye 100 million entimi sa me am say ye dan ya me fe me ko ye business dan na embo for me 100 million de entimi sa aha ya Akoma 87.9 FM se wutie wenya 200 million ato onsam da wenya 1 billion ato onsam da o yonko na ka kire wo no onye se bia wo ya kwadwero hustle pa na wo ho no adwuma bia wo de ma na obeye na nso ni sika kase ya ato ne nsam eye 30 million 3,000 Ghana cedis so mo ka so be man 500 million no na eye ne se wo mo man 5 billion so what you say
nyame atwitwa agye wo na nyame wodi ntinti a otwitwa agye wo a wa ma wanwu ene pa bi wo wanim ti ya no ahwe wabrabo yi trase na tweme tweme men kwansa why ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem line no mimie ntumu enso so ayese papa me mpeke kakra hono okay mamenye wo nso de kakra efutuo ben asem ben ena woka ubetumi abem kakra bi sema be se num bi na fe yemfa ye second story no ento aso 03224 98035 03224 98035 0243 114497 wodin ba bia fefri eya no abo ne short kakra mayen hello ni ba bia kafra ntumi enyina so kafra wodin ba bia fefri pacho entie wo de bia sasem we yaka entie wo TV no dwomo no mame wodin ba bia fefri hello wodin ba bia wo fefri but from Bob Lincoln because I feel I'm contract pacho yenko papa mami pacho da so ni wa paudi na men ko so anon kamo na tabrante na futu no da man ya tipa ni babulu obi on pokura enya we mu ko me hazle so you are doctor for you are teacher for you wo abeg na so be burebu ho no didi se okọ no so mu ti ni bi ma che babwa intimate na yamfa boy bra na men ka mo abrante no so bi babwa no beda mo ase ya men sha within ba bia fefri mini aba papa bi ofa kwata papa mini aba ma so mo asante man pon ku fi ase no ta coach mini aba mo bo adwuma papa onya ko function na bi go ma mo kwane awode mini aba de bia na me ka se when the TV station for no right we actually can tell me permit different TV so mini aba je okay kra mo da so TV station se sie ya wo mo say ya sa ne ba no bio it is when the moment right it me between we say national security for it is that the woman no what you know go approach for building mo mo ko ya ko si Ghana football ne de ma ye nian mo say you see Mexico ni bre e ma ya brabo so what you put na benya na no so ma 25 million unya ye ubeti ya to PK se de million ka ubeti ya to henki e no beti ya bo e so ni Mexico na we say ya pade ye fa ko be dia me da se ni papa bi ya me sha fa kwata pa within ba bia fefri ya ta so na like mukata fi ha so tan ko ri alasi enko because to mama no bla ya se ni o ka e no ko pa sa other side we went you no ba no na go think ani when ti subi su na ma wan no tiri ma tre that pa area no e go bete me no we ya for me no bete it is for me so ko me no ba ni si yo ni so o me na de ni aba me do ma ten no ma te si voice message yo mo di tennis me di ma na mo it no me ya na jelo na jelo ya jeno pa within ba bia kafra want to me enyina so nyame agye no within ba bia fefri hello within ba bia fefri tie me wo phone so enye TV ne so within ba bia fefri hello within ba bia fefri papa hello me ka ta fi oti region okay oti region ya oti region ten bia me sha Maa Akos mi shira wa bigja foni na aduma ta mo yen nsiram bo afina boye kan Maa Akos mi tie ni pa eyo no kron center na oka TV station ko mi fa mo Ghana no ile hu ya ni ayo du asema no ye be no kan ni na ye no krepa because obi ho ti say ye awusia we bita we be ye juma kwa ni ti nya 300 no kan kwa wa next ka se obi 10 million kwa ni no bi dan ti tie ni na mi be juma no ma no na mi shira mo ya mi shira won so pa within ba bia fefri Ndakwa mi bi da pa mi ka se a santra ti ni obogu okay obogu yanko mi ka se ba mi ti na mi bi mi ti na mi ti na mu ye mi pa bele sampa
na sasa na mleo TV sini station baby enti brand nyakupo na ajena okori ngoto na mensa o papa we didn't baby afefre baby afena paji nkaje tele kubokayo ngoma element yan komini abema mama ya dawas ani ewie ya but nyama singa kana se nti ya Uganda nti sasa mu yesi abi anamombe me be tuafa because this is why yankasa almost mama ya hu ban hwenya ebe nti sisi ya ga dan na asam tuwa obetu enye baby ana obi betu na ka bi akere eyi de no adwumi me papa ya bompa ise bi no na mo aye brede oni yam ye enka ho so hwo ho so ye eno no ne ye beka na my Ghana wonnam na wasonson ho kwaya kaka bensem na kwaye na obi wo sekan ana wo botu a ma me ne papa wabusua na ehuna mane wo mu da wo didie na ehuna mane sonson wo ho we bi afefre Pacho kwa kana ni safari belga yo baga yankwai kula ni kase ni sia ma ni denya no so like there many 3 days even if you company para text message sa many one na min ko produce kwa na china min sharamra ala mkacha ni mini sa na man mini sa ka mi ya basa bana o so de min ko produce na mra na ni bere o be buama na ye ni bra su ka ni ye ma e ni kweta because ni kwa mi ka sai ni ye bia ni suma fo mu pa na ru de ya adamu so tie nti ye sei nyame ye ma be su na djuma ni ye ka tinka me yen ko nya aja na se se kwa me djuma me yo stop me no e ye bia andi san ni me ye ka kraga ali asema ni nti ye ka de ko ni confuse because ni ra kwa ke ye ka kan ko bi bi se na kwa ampa me ensa o papa o senka ketua bi kwakwaje bosia de akọ so on se ka se we be save obi e me pa cho utie mi a yo ma me fa de otwa to na fe me ni menua ba emedi nkomo no so edne how na nam okay went to me enyina so kafra went to me enyina so di ni ba bia frefre hello ya menua ba ma nko ba cho ya fe le ya ma ka se fa ta chi mo bi okay ba cho boy na mo mo na pa na boy na asam ya no mo bo mo mo no me da se o se ye mo ano na asam ye ne mobo papa no kwasem na asam e mobo udi ni ba bia frefre hello yeah udi ni ba bia frefre Without him, the first time he said, there, no. One of them is in Yami. I was in Yami and I'm a bed one. You can't know a couple of local beer. Then you can't know a couple of years did that. And so, the new Yami, forever, my grandma, my little in Yami. But you might, and keeping I'm at most one room, out of 4 to 1 room. And the only thing I'm a bed one. Nyame ensha papa ahoma no eso ayehye enti wodi ye besan bie phone lines ne biem na wonso opesa wo kire wa adwere wo ho a na watumi a kire wa adwen e wo ho kama se say de ye kwose kan case so ye ntumi emfa frefo no bi ba ye besan bie lines no atumi biem ye Josie fashion we Josie na siesie me na wa hye matade kama yi Josie ono a na apomatade amamia for so many years bibia she bia de mede kwa sorry de mede ti ya eye program de mede kwa eye ba bia ono a na epam ntade ma me ankasa me ni menua akua best of the same feathers no matu nti ya ba ifo ye tubom nti Josie na pempam ye ne manyina de ma ye Josie e wo kumase bom so woni meet me the sports no en the edition mu abrochire regions bia wo bia no wo de fa measurement ne fa WhatsApp no Josie e be pamatade ne kama ye wi a na ye de amane ne de abrochire na wo a hadwen wo de na we no Friday we no de o pe bia de wo hia bia no aso aka kire no obeto material no apam e de abro Fred Josie e was 0243 433 465 0243 433 465 owo kumase bom so woni meet me the sport ehwe ni mo she's anasa the
Class Beauty Shop and she's a Kumasi Sports Stadium on Unity Oil and edi enhwe mo merigi and me makeup yi ono na ye working makeup obeye ediama kama origi obeye ediama kama opede ya bo opede ye straight operiga ye nhye ye wo ho a wo beto akọ ema obi nso akwaya mawa ni nyina no obi ewo ho a eye kama afebo na de etia na etie shize bomodia na fe no na odabi odebebro obi ho a wo hu wi no fefefe na enso so wo bewie no odebebre wo no wo besu wudun sabegu wo besu etire mu shito mama ni titru de ya bono ayi no rasta no wo be ba na ba kutua de de asendo she's into sa de wu hu no eno anu ye de brewo enu nti bomode na fe no e was 0249 155 776 0249 155 776 yes frɛ one frɛ no na wonya rig ni bi ba en ka se frɛ no na sire ni sika obapa mamu ahawie na promote sen nyame ado odin mba che frem Sandra Jenfi Sandy miami Sandy onyame a obeboma no so twede ma ho no ayese pose yankwa man pacho many be my bitnas your friend Francis na me adwuma o man so na me hu no na no totote kwada so so ye boa no kwada so ntamo no ti na me ba ne ho no ti me hu na nche bia na me define nsen me catch ni say mbesen me wa en boa me ti mbesen ka me catch me say debi ti me de me go so say ebe to obisa me say dro yes na me kan say 5 million asa ba catch me say 5 million me fanko enkoju obi nkom me di ko ekokun obi anti e maame ye de me jai ti me jai by stone na me check my atiti na my mboa me ti wo no sa atam wo tu kwan obaye na ofre me na me so me free man so abafie e wo de nase ti me koye no na me de pressure sa na ma me 3 million se menji na mo meji na me koye na bibia aye me oni mu asem edome me sa na me bedru fie no na me jai ma first kana ankoye this kana so me sika so ko han dan afi de menene to me benya 1 month 2 months 3 months no oye plumber worker to osa oya no tutu kwan ko ye adwuma ti 3 months mu onu no ko adwuma baabi ko ye adwuma obaye no oba be bia mete no oba ho afi benya 4 months no afi de na on sheme on fi me friend kra na on fa na me hwe me ho saa na me ton mu kakra ti me hwe me ho saa benya 6 months na me de penifo ko fie ne de koto nini ojitum se wone me afi de ojitum a nhye ne nye still na wantie me de tuni fie re nimu nyina still na wanfi na tie me nim penifo ne ko ye ne ho ne de me omo beja me ne ka me ne no wo ho no ti me di 3 days so me free ho no ma me 3 million say menje fa ko to so me ho nyoma ne kasa yemu so tama amenyem no mu me pesam ko hospital me friend ska so ma me ska on ma me am sika na me de ko hospital starting crown meje by my bisika na me ye de me strain won mpanifo na me no omkoye se me ye kwa meje amom enu se wantu ama me na me de me yi manima se me nim se o ma ko kan bia be yi so still na me ko hospital nyina ko me ko wo ye enu so sa wan fi me ba fie be si na nyina ba bia me minti wo de me 1 year 12 be bia wote sisi ya me ka se me nim be bia o me friend number ne so ayen ko fampo okay nti na ade ba ye no what if you saying mpatcho mo 25 years 25 years nti abrantie no o se Francis o shia wono na o ye de na o shia ndwuma na wa kasa wo wadwuma o shia okay me sua ade pamti na ma mpa me ho ba me ko man so na me pam ne kakra na me sa si China for nyoma me ade no ampon adwuma na ade no ampon o shia ade pam ade no ampon ye ni si na me sua no techimai na me sua no techimai nti baabi a nipa na me sua no na me na se wona me sua na wo ha me na ma me nya China work adwuma me ko ye na o to bi nchen baabi na me ba papa na night
na no ba papa na tie na je say we enye we ne o first born wo ma say ma wo mema tu oh mema tu we ba ko ka na we ba chan nti ade na be ma na o ye oden na obome ni obome tese asem enya asem krafi na ne ma yete ne ma efie sika medical tua adwuma ne sika ye me ankasa me sika o me konyan bola so medical tua ma me nitim ekọ madam no se me mbu ade me ha adwen ke kan sem bebre chere madam na fi na madam no time ni na me di free adwuma na ye December November ye be di teka adwuma ba ma se atama fi na makomem ti ho na me fa me nyoma na me betna fi na boy ne ka say ode me ko be foforo nti ode me kwan ho kwabo ntwe sika no nti na ama asa adwuma no mani nsa anje ho ti menya adwuma we no na me ye de me ko say me kwa akopɛ sika kakra de aba be hwe me ho ene me ba na ma me ko ye nti say sa one sa branch no mo ba no wen ho no o be ma no ana wo ho o be ma no okay o mo te no there be me de ne ba me fie me de ne ba de na se wo papa ho no na wo be wi an ko ye ene be ma no be fa no ko ye wonya fi say 4 years so ko 5 years uko school kakra 4 years ko 5 years ba chai uko school kakra me ko ju JHS ena uja o ma me no papa ti ase ba chai okay nti abrantie we no wo hia no no wo sisi wo niema sabre na wo sisi chana for niema no ena wo di hia no na eja sen wo hia no nya sen ansa na wo fefro na me ndi me hia na anche se me hia no December mu nti January ba February ni mu no na me free man so ba no honum na me defense okay na che say month equal 2 months mu na wo defense na tama na wonyem ye na wo koda no na ono na ne beda ho na me na me ko ne ho weekends bia me ba ne ho me ba Friday no ma ko Wednesday ti we want to go down about 3 days okay wo ko ne ho ba no sign na osi treat wa ma hu se unya hotoso sa branche de metumi no abobra ana menyin se ma no kura no obetumi ahweme ne me ba sign na osi treat you na me tama me hu de one guy ba boni bia di anchwe me se bia we wonya na se na de ne se na oyo bia opebu fo kakla asem bia na ne bof nti me hu se me hu nti me fa ne se me manage and ka betimi manage ne bufu ototo ne sa there be on kasa on there be the on kasa on enu nko ha sa nti hu se so ware wo kura nka betumi manage ene bufu na akopum se nyame ebetete montem ka betumi sister meni Sandra meni na eba nkomo ka betumi manage na wo koda no na wo ba ya wo hwe wo kama ba chai o moska se fako lori fe ana se bi da so ade ko hwe ho ba chai o ba say me bi o ho mama 215 ni an so ma 2 million na ya na di say ansa wa say ko wo ko nko na wo ko a wo de ma ana se bi a wo ho ana asu kwekwe minister me ka chere na o se ni me bi tina se so hwe wo kama ba chai na ono wo dwendwen wa brabo mo nso na Sandra ne mesie ya na abesie udi adwuma na apeso ye na men support o sa nkomo no no woni wudi say sense na me permanent na me woni say na ono so ye we no de bia no ofre me adwuma mo tesen ni ade no otumi fa say kakran en sa okay wo se wonyin sen ye no wo hunu se enya de a ebeboa wo nti wo ye ne se wo be yi nyinsan me boa mpa chai okay DNT se be ma ni tumi hwe wo ye dia ene se nyinsan nye problem obetumi ara me no one thing say na madin ka wo nti na mpesen ka me komanim kakra na adwuma nso me ko mu na enche anche na wo ko wanim kakra na akọ ro wo dross de be se na akọ wanim kakra Sunday wo be so akọ wanim kakra wo so ko ro dross ana na afi na masa hu no nti ebia se be ma de wo hu fofora sa na obeye nti atwire na mpesen ka yetena ko sa na obeye obeje jo so de ope bia o de be ma ti na mpese yetena ko na we ni bae nti na mpese mi na me hwe sanya otie ko atwire kakra nti dia na wo sen ka ye se be ya wonyem
mama ye yun so anfa o ye ne say e na ye me bo no ban yo na menim de nti e bai je na de bo ho man edro bi ti woni ne kwada no anuma na no ndabia na no 87.9 me koda na me no na no mpacha ba mfa ti de nti na no so na won kan chen so onyi su condom na won kan chen se na mo bom ho ban Sandra ma ada no aka chen se bra o so kan no tena se na aka chen ne se ba ko ma wo ba ko me hu so sa bre pa de empran de empesa me twen because e ya na wo kondo me boa na pe bi adi me boa Sandra me no na di nkoma ma eto bia na e ho bo pepepe na pe bi adi boa so wadi bi na ntino ya na kondo so kondo awo kwa akodi de won so nim sa de no wodi ni hwegu mu a de na eba wonya yenyi wa wodi no nko ade wokɔ na wokodi ne yehwegu mu de na eba wa ka kire me adinye sai mante adinye sai ti de na wo so ye o ye bia na nka wo ka kire be me be ma wo so tadua mu bo ha shebi sabe ya ebe protect ye nyina ana no dia sese mompe ope condom ni bisawo ma ope mpasho me nyusu bi dance enyo na yusu be ma na yusu onam ka onam me onam enka onam enu nam pe pe onam ka onam yusu di asembe ba Sandra ma na yes obebo ho ban dan se akura ne beba na be ya chogu wai yin se nguda mpasho diary bua menye se wunya ebi dan ka hunu kwa nka nchen se menyim nti no me kwayi agu wa ebi dan nti wunsuro yigu mama menye bi da usi so nyina diary wunya ebi da diary misro nti oka ye no nukra ka ho na mama jai menye bi da abrantie no because of ababa wey nti watu baby anu wotie no watu afri ho wanti ho biem sebe ya wo hu na kira kwai na di asem kre ne ex girlfriend ba Africa ta banti oni na sa aka bu nti obetun esa oba efio for be ka chen se onu obi awo ne ex girlfriend Africa ta ba ti wo tu fie ho sa ga ne ba na oba fie o be ka che akonkonsafo no e be ka che so okoye no wantumi antwen girl no crash ekoye no mo jai na nti mo ho no mo jai odi hu mi no ona ka che so na jai me ba chan girl ne na fro ka che so na jai the mpacho girl ne don an country na be ma be na ekopo ba oba ka no kra kire no se obi kwa akoye obi kwa so obi pa brofo me ka nsen okoye ne de me man te akoye ne lie lie de so wo wie JHS nti obi ka lie e de obi chound exactly obi twa wontro ti si den obi ka cho se be wo girlfriend wo kata so pese se be yourself so be nya pese me do ana me pese me do te me hot so kope me se me girl ni be free kata ba wan na be ka kire wo won kan kire wo so ti ase omo wa mane enti uye ya ma omao Francis Mao 300 Ghana mbachan se fakoyi nyinsen no mbachan okay ti wenyi no wunya adwen sakra no o sai ka che Francis ne wo ka ye no madwene ho bie manyi sika no me bi koye sei me pachan ye ho nyina satamu nya na me koho se me koyi na ye 1 month timbenya 2 months nyina na me koho nom 3 months no me koho no wono so aba me ho nom timbenya 4 months no na fe de minim de ba ya o start say sanyoman nti mo prahwe no elastic yes an a month fancy ona na prahwe no di be 5 months be 5 months pe bacha na edigu ye bacha nti wonyem no benfo no kwa kan ye kra na me koho no kwa kan say me catch me de tuni fere ni me ko no watu kan na me ko tuni fere ni mtay Francis say ni say na o yemi ni fere anene ne kasai that day na onene kasai me wo ho no frame me say membra na me koy ti something peska ko hospital me my din card me say ka akobi nti anso na ka lab ni ade no be ham say yes na me say lab ni 1.5 sini fere anene kasai no frame na me kwe no mama 1.7 say me fa anko
hospital me call na say anso am friend ti me call ye no am me call anso by na me yes next month me call na de be kan e be ye na my e ho na me friend catch any say scan anso catch me say e drew hospital so hen ma fanta ata no oni de oni bibia de ma so first ya ukwe no hwo kama ukwa akoto de aduane na brewo ukosra no na wa wo no aduane ba sha ye no aduane wa wo no aduane ba sha tu hu say Francis de ko your last stop me boy ba sha be ma wo no de awa wo ni tie 5 months no ka wa sem bi kire say na be na wo be kwa ya me ho ade ana ma me ko no ma me no papa okoi ba sha de wo ni twempre nyina na oni me ma me ne papa ba sha de wo hu ni busuani bi ada Debi. Ena ono so ehunu bubusuani bi ada. Debi. Kwada no ho na nka akowuto wa okoku wanka benda. Ti wo ye ni nyina nso o mehwa akora no. Bacho debi. Me wo ye hospital one ma. Ye mo operation. Nti me friend ka twa ni say nsuo sika ma me kodima doctor ba ko ne guarantee my nti 500 no the buy or the buy na me bill ni buy 800 no the 500 buy na ta ka akran so de akran so share machine akran so de 300 ada premature mpacho there be na see yellow fever jaundice mpacho na mo ja so ejija ni ti de no ko share machine no de akra ne den e be ka ho afi de o de 5 million buy no ka chem say woni de wa be oni sika bia e wo ho no ma o de mame ni mu die ti a wo mo sabia so sabia nyaado enem rantie no e petwedie nso wo mo impeccable ya enem rantie no wo mo petwedie nso ye impeccable ade nso ne ka nenam wo kodie ya wa mo se wonam ka wonam nti mo petadua mo bo hai na mu wie nso a eba mu ntu firi mu hwie nguo na mu di gumu no mo sase yensan empe eba la mo pa kire sense no emrantie no mo pa kire sa no eye me hu o mi srompo woni akra na nya boso me sai pacho 3 months oba na abema oba we senkai bi kra no asenkodo uko ofiri hene. Okay, one thing is say ni ma or say ni papa free just so na ni ma me free Côte d'Ivoire side on ayeka Côte d'Ivoire I want na ma me free 7.9 Kumasi papa be pacho mo fa na yiye hu no wasi the girlfriend free kataba enti fie na watim no de ababa wa yi kro no say wantu afiri wa akonkonsa for telephone no wires no be ka che na girlfriend ne say abrante what the dear na che wo sister man e dear no de che wo ka che be ni picture no na me hwe e dear no de che wo asembe no ka tu wuti mo de che wo na say wo hwe ni pesu ni na nim no na de ti ase sani me no na edi nkomo yen kwada me ton fraba ama na betra ni wa yesoche aba betra mo nche no oba beto ade no ne adi tua meka me say ade na ade hu abante yi hu a wo de pen no ma dem me de pen say ene me hu ni na oyi ni jumanti minim say se me net na bobra na se me adwuma akrabon se no se me pa adwuma ye betimi akoye ni eno penti na mame na o cha no no cha o cha me o cha o ba cha na ne 5 for us no na ni nto nwi waka yomo enem omu koyi ani aka omu yomo me mane kwa me say omu yi wiama mo nkomu yomo bia nkomu yomo bia nya sesa yomo bia omu ba se shen yetiri wo shen ti sen ka ne bogus enye ne bogus no tete bogus no aha na say ya ye pemi o si ya jeri o ni aka ya ti yomo yi dia fam chanchan hair cream chanchan for o ba bonse di ti hu no say chan mo fa bibia fa mani ti ho aka yomo aka na boje se ni na yomo ne 55 ni na yomo no de wode da so no pa cha brante ni nie wasesa ba bia wote e na wasesa ne number nti wo frɛ no a switch off enko ababa wa yinti ne ba ne nti be pa cha omo aye ne hwehwɛ no madawro ba obi mo na betri no anka nchen say waba beto Akoma efenfo
ya yi mu ntiro omra omomode amra ne yen ka ne boko yen ka ne boko mo nti picture no na ye de atoso no wonim ne maame mpo abefra na bona mane wonim ne papa wonim ne busu ne ofa se baako anu kana minim se ne nua no wano na minim ti wano so catch me se no ofa ne de wotu kwan ti wano ne nipa minim no na no ne bra ne friend no because of me ti ne bra ne friend na onfa o catch me se ne bra ma ya me bobo na mama ne no sese won hweme no obe ne bram da be no maka se on hweme ti me ndi wan si di krada ye no kasa me di asem no ka kire ne master o kire ne adwuma e di to ne master no o ka kire ne master ne sai na oboa me oboa kwa meso pa kire na minim na apekwati ye da anya bi no obedi bi o friend no obedi me friend no me friend so oboa o shia wo obo dwetire pa kire da hebi wo maskasa kotoma wo maska krasa boboke osrefa wo machine no a wo de pamade no esim nefa pamade nti die be pa na anya wa brantie wa kompratwe abakamo de wunya ya ne motoburu na ebo achi no meboa Sandra ma de wunya ya ne motoburu no se wo anya bibia ebi kompratwe nya ade wo kwa wunya ade ka kire me adio ede ese obesa fa mpram bi me ka se wo bi mpo Unibi. Obwa odi akwa no obeja kasen yinima Judas. Minibi. Ese won fa biem ahu. Afuno me. Afuno. Nti won fa biem. Nerbi. Kwapim so bewu. Osere. Koda bi nra nti wu ye ya bepem no ni biem. Nerbi. Unibi da. Nerbi. Odi twantro. Mampa. Unibi da. Nerbi. Wedi bi da be. Woni makora no wonima kora no awawo no de na ba wiase no Francis nima kora no o mehwe nanim mpo na campus wa mani din to wato ne din me ama mani din be na to no my friend God love God love one na to no din na to no God love I didn't me den so na Tino no God love bibi anso God love Francis Owusu asabre Francis Owusu asabre anu ni dia wo de ato no enti ya hwehwa brantie no madawroma momo na battery na mon kan chen say Akoma FM pese ne no kasa ye ne ni asam de ye ka ne se wo fui omra no mehwe ne ba hwe me na mantra se ama bre enra ayi mo letter no time ko mommy time ko ebreni ho letter no ebreni ho na ama na wo ko hene mommy eti ye ko dwom na nakuase ye ko dwom yani yako ni ye ko dwom aye Gasto and Mansoplas Mr. Gasto and Mansoplas Mr. Edu papa Momodiana epebi papa na Gasto Mr. no Mr. wa udidi wie na ntese wo yam ya wo ya wo bo no we afri okuku ho ebom ejeje ho na sa me sitri media ela udidi enya tale yi bi na ko fama mi kafra wona ati konso na ma na me a tibi dumo no isba fabra ya pantamo me bi kra me trophy jira ho so se Wudia boboko na baby a wokwa ya waye soche aba beta ko adwuma wo ba adwuma na so de bia wo ba adwuma me hu achorotro ne ho di ompese e beka no ho adwuma na okoye okay yo mate wudia kwai eti ya Gasto so me ko ho wakwaji bia ho oh Debbie ma me Debbie wudia ya ya Gasto and Mansoplas Mesha na me catch us Gasto Mesha mama no afonfom
Gasto Mr. no Mr. wa we yefluta ya we yefluta bo mu didi a wa hunu sa duane na nyam anasa diarrhea so hono ayamtuo na ba so sa no a eye Gasto Mr. wa obo no eta hyehye won je otayi mframa basa eye Gasto Mr. fe we ye ba bo so bi beso obo ne sa no say ta na wa fe ne se obi hono ma ne nanim amuamu anadwo obu fa so sa na mse bo so me so wo kwa fikyire ma wonsa enka menso plus Mr. Efikyikro mu hawo na fe wo de na esisi so ne nyina no ebeboa pa aso ano kama ede ma wo bi ho no abosumu ebeba bosumu emma ebidia so kura abosumu ba ko bekwa fiche bempre no ne nyina no enye no ma sa menstrual disorder eno ntima usanka menso plus Mr. afi wo ba wa na mu ho ahemfie mu ho no nkekaye na aba so ana se niema na efiri ho ba no enhyeda na nani monyamu a ma unsa enka menso plus Mr. enroi ebusom ewo pharmacy ene herbal shop ahodo nyina emom 0248778899 number no de say 0248778899. Mesra we ya bata we ya hwefo na wo ba awie SHS nanu ya na pese wo to so e kwa nanim no akonya first degree e wo health information management and I say SHS graduates ya pese wonya degree e wo bachelor of diagnostic imaging afeso so mo akoye ne science programs ahodo nyina e wo hweapo ahodo mo na pese wo to so ko anim na abaye medical doctor no e college of medicine and allied science e ho na wo sa wo do wani ekiremo wo mo se admission no won ma bie afidie ediatum eno nti bomode sentempa no wo beba na fei wo susu watimi abaje odi fees no e wo form papa enkire mu bia no ene hwehwe mu bia pesa wo ye Edifa College of Medicine and Allied Science hono wo mo se eye bomode hwehwe won ma kire kwan e won tenta afidie so eye info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh eye afrempanifo no e na won mo enye so 0208456556 0208456558 Grow Fine Herbal Tonic eye mojadromu super ene mojadro gas ne boys nyina bone kama pa mesi ene on sa won hyeda hunu wo ba bia so waye basa bia sa no so hono bon wine kura bon so apake ne hu ye kama na chese wo nyini fine eye Grow Fine Herbal Tonic eno ana gas no ne boys nyina wonom eno no mom eno nte bomodin ane se wo so bepa bie no no na etimi aboa wabo redie ma Grow Fine de yese ema wo nyini fine eno nte ma wo sa enka de na se wontumi ni di wotena se meet me miensa na wonsa wonan ayetititi anasa wo awokwa wona so wontimi na de osodi da biara da no aye mre anasa wo ba ya fiche kro no wote yi anema nkoye ebabro so eye Grow Fine Herbal Tonic no na edi wakagina mo vitamins ahodo ni nyina no etamu se yi atam eno ti Grow Fine de wo ya de chepa asa no a wo beja ona so kinken ya wadrom eye Grow Fine Herbal Tonic 0244596532 0244596532 Grow Fine makes you grow fine. Max Global Link Limited was in your link who globally plan for farmers one more links wo ho eno nti wa pesa wutu kwan misra wo fa wo pesa do wo fa se tu kwan na se wo awa ma no ne na pesa obefa audition ne beka ho se wo besua de ye adwuma ana se wo ban srahwe ni nyina no Max Global Link Limited wo pe Canada, Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, New Zealand, Mexico, Brazil. I've been say ya for but my day so obefre Max Global Link Limited na chese won ma boss akwan so anase fo amu hunu nioma so adwuma bi a wo ye wo Ghana ha sei na nioma nkoyi mfa ma wo na pese kwa ma no ne ekoto asa adwuma kro no so sa wo kira de so ye driver ni anase wo ye engineer businessman ni woman ni nyina da monko na Max Global Link Limited emfa monto kwan akwanto mu no nkrata sem bia wo behia bia wo behwe aye e de ma wo so apese wo nya nkrata sa wo fa wade so anase adoption Max Global Link Limited ebe ye ne fine e de ma afei ansa na betu kwan no hotel reservation and flight itinerary ni reservation nyina won mankasa ebeye ediamam wo ba wo man Ghana mo so a wo mo san so the car rental agu akwemo pa no nto pe car rent de adwuma bia no a eno so no ahwehwe Max Global Link Limited wo mo wo enkran Weja White Cross woni West Africa Decotals ena edi enhwe Kumase wo mo ewasafo woni Senate office ena edi enhwe 0535823071 053582
3871. Malaria drop papa time herbal mixture malaria na se wonu mayo nyonyo obi wakwada ne malaria no wo se bi odidi afachem ne ntasuo ta ne no waye nyanga wa hwe abeka se wanyi se ne so na malaria ene due ye mpanifo kyerɛkyerɛ nam se ne wo mo boda Europa de fa malaria ho eno nti se de onimi se malaria ya de na chiwa na de wokro no bra no ema time herbal mixture empa ofie hoda malaria ne sha se bo nka ye na test ne enya sisu dua se eye no nko abidi a wadro no eye time herbal mixture ebebo to malaria na se asaso aboa mo so watimi adidi pa yie afa de na poso ta ye ne ya the immune system no ewo fomo wadro no eye time herbal mixture TIME 0244417669 0244417669 3P garlic mixture wada sani bia wa hoto so enenom wonim se we nkwa ne garlic adura e wodwa so agana fo agye atuman e ho adanside edo so wokọ na akọfa edro nua bia ma wa wose wo mpe 3P garlic mixture dia wa mode garlic kokọ ato ho na e wo glass to mu ahwe ho epaye no eno ho asem e na make e du papa ne no monye ya e wo e na fe garlic no mode afra eno nto wada sani bia da wanya pressure anasa wo mpese obenya pressure e ya nom 3P garlic mixture afei so eye immune booster papa ye no so betimi aboa wo abo ho ban e de free yade wa hodo nyina ehom de sugar level e wo soro de stroke yade tete no asthma home soro ma usanka 3P garlic mixture gu nsuo na ate ya anase nsuo gu no how bi aba ho a eye 3P garlic mixture pure natural e na wo mo de abadwa so pharmacy herbal shop bia ebi wo ho 0201 0021 0201 0021 Transp natural mineral water abodunso ye Kenya nipadua upenso ehwote na eye kama FDA fo age tomo de soma hoho wani mu nwase se esi form se she fridge mo betimi anomo a eye Transp natural mineral water esuo ni ye kama papa wo mo ahyade to asase na mana kofom e na wo mo atwe nsuo no e de afamfidi papa mo won ma so ne so atreti ne kama e don to no ma how bia eni akire enkofa yade bia emro wo ye wedding wo ye adwabo bia no e do mo ba se na apensu papa de aso won mo a eno any Transp natural mineral water make I was up at the alebo who kama so the adjuma Transp bomodin frɛ won mai na eno omonto ehye no esom 0503372636 0503372636 Congo ointment Congo and the guess nyina se Congo na ekro so hono eno tima so sanka Congo ointment fasiesie wa na mo wa himfie ho na ye obasima ankasa abatan akra ne diaper no ansa na ade bebo no fa Congo ointment sasa ne to no ho kama sade be ya nappy rash ne nyina no ebebo akoda ne ho ban ade afri ho afensa wasawa ye de Congo ne etu ase empompo ekro nantema propro nkra triu kakarere honam keka ye Congo ointment natural ventures as a friend najine dudu mom 0249017101 0249017101 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wallpapers are designs ni jina na so yetimi di siesie ba bia ye demo ye fie mo offices ahodo TV studio FM studio ba bia wo bia pub anasa restaurant bo mo de so obekọ Alaska enche na wakwaje wallpapers eye kama na watimi ede abedi dwuma na hye no so yin wo mo san so etonton bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light air posi chemicals and a waterproof chemical stickers ni nyina e wa Alaska Star Enterprise bomoden se wo yetufo so abefre nam se hono wo kwa benya na tufo buo mu pa broche na ode aba broni nsem etu so kwa na ode ama watufo buo na che se wo do kakra to so anya mfa so Alaska e wo kumase adum o Mrs Anoche Abrosan mo Abrosan no e ben Prudential Bank no ti afre 0268419596 0268419596 sweet mommy sweet mommy me ya kulu me sweet mommy yeah yes mommy yes sweet yes daughter. mommy echiredi amuna mdemba start here me mechiredi na me tuo me yakulu me sa me yakulu me na we adie ya mo twere edum ja e story mu a wona wo ka na amechro secretary wo bisaw do antiri ye no bisaw
no what tro it's na your first case yeah ba pon ono so na bekenka yambo chira ama ya mrantem wate we na so wa mantem wa mekan ma Ismael actually na Ismael ya ama enu aduamo ye office ho tiefo ye de beto so we cry adi and what you man kwa ye ya no aye soche sa nche na ama wo ya akono sa nche na wo ya akono sa nche na mu dia wi na red fish red one ya pie na so chia una na na se boto tokom eno na ya akwanchi kura hu ya se ma mu nsuo no ma breki to bi no ato waje moko na di odi bomu resa no ame to da bia oba de se ho ya akono ho ya akono wate machira mu Mario ka se Mario da bi no bi se ene de o Mayu wo bia ama minya hunu wo be mama feel get entrance wo wo ni wo dia se na mo bi yo okay line so no okay na tira mo bi mekwa menhunu okay menhunu ama da hokwa wo da hokwa ada akwa no so oda hokwa wa ye ready be sign asamba badabi bra ye moudi woju wudi abra ye moudi ma obi have seized it yes and go yes what can shit up shade and cross it Marco and Nadia na samba kure na kana kosem no obi di ato say ye kire ne ho pese okokoji ska mobrofo ne ni waben ofunchi ya pele open to me won Julius I was kwase Jimmy we ye kase kwase Jimmy you send this message o mami we dey say catch say bamboloka wo boda Jimmy on she ko nyame hu obi mobo na wafre no ne wo se me ba be kan de menhunu no mani ehunu no wo se kire me na me nko ho ha wo ka bia ne de ma no na wo yira bia bottom sika nyina no na ma ko wo se kire me na me nko se ye ma na nke na obe ba betena ha anko be ba be kan ko ma da so nyeska obe ye dai wa ha ko mi wa ko wuram okoto mi wa ko wuram o ti ana ni mami team o ti ana papa team na adia osuro moja osuro ase wonye se oye obi a osuro moja nkomo ni bere adwuma wo wura so dem kakra nti nkomo ni bere adwuma o kase so mo kase won kum obi dia ene ko no ade ne ho ba bi se no kan ode ne nsa beje ode beje ode ne court beje ode beje ne nan ya ode beje na se won ku ni padie onye unse omukra hu se akwai warden nti ye do ka ho a nke beboa se nyemoja wo sura nkanwan ko mo nya nipa wo mo nya nipa mako mesi wiase mu on ya ye ka kwan ne da ho ye nipa faso doso nipa etwam wo doso cars so a eba so doso na mpacho wo a wutwa kwan ne mu no enye wo dia nti mo wani na woni twam yi omo agi TV te so no da bia omo beba ebi dwuma omo dia no da bia omo beba betena TV ne so omo beba beka ye sei wodi sei ba ye beje ye nti ha na maami bi ko bo sea ko ye esa koji nadamfo de fa ni kunu de yes o sa de ko ma no owie ye no saska se ye be san kura ma wade o be san ya ma wade ska no kura no eno no woni ho enti sa pe bibi fa shan lipu mukufu na fa kan ye ho na ye mfa nkohu no so bo nso wajim enti se de ni pesi de bia ni pe didi ni pa adwene ho de bia ni pe didi ni pa adwene ho enti mesramo because we wono wababa tena TV ni so o de woka bia ebi so na Facebook enya TV so nko a o ebi na Facebook YouTube Twitter TikTok bia social so se de wiase aduru no bia wotu wokra na se obi tumi frɛ wati hello nka me sani sika na baba be si wudi so wanya fast wanya de wo mu
wabu obeyi usika sana kwa bi ye ofre ye meso maako meso maako me pacho foma maako nam ne nkasa foma maako nam ne nkasa meso obi atwe mesika sesie eti me pacho foma no na wo huru kwan ya obefa so me de number ne nsane no o mo nam saka mesika nam se he abrantie yabu fum yabu wo ye de ya bu sika no ye ni ba bia ye kwaje de amawo enu na de bia ye tena ha na ye ka bi kire wo no obi so nyame adom obi so ebi to no a no so betena no aka bi a kire wo tie eye tie me se ya betie nyansasem wa ha ne janse wo ne na ne namoa miamiafo ne so saa wo miamiafo ne so saa ba to bia no di achi ba bia ana me he ha betie nyansasem wa ha baby aha ye ni agoro wa ha aha ye mekeka nsansem bia wa ha na nya yi na nso ne nko da bi enye joke say ye joke anke ye nyina ye wo bi gu ho ama ko ye ba betena ha ka kire mu say ya mu ni mu ye say dru si ye di agoro ye ba be di agoro edru si ye adwuma ye be ye adwuma ese se ye ka sampa kire mu a obi na to no ye mfa ni agoro me se ba ko di ti ha me ntumi ntira fie nyina no me ya no kura me pese me de ba adwuma because time bia me pese me besua ade time bia enye ato obi enti wani age agoro easy Debia minya debia na me to office because in some time eba no e dronso iti debia no minya na me tie na me debi to me bottom na me debi to me say ma fa aboso abo me ho kakra bia bebebia na mayi kakra na ma chechere kakra bia bebebia na mayi kakra na ma chechere wo de ntina wo na nya bi obi be ku nkwase ku obi be ku na nani age wo fa ha no wa wiewie wo kakra wanya so obeje enti dia de nesese wo ye hwe obi bu kwasea nyame nim ni obu kwasea adwuma wo ko ye nyina ye bu kwasea wom but nyame hu mobo wa ma 2005 wahunu kwasea bi di wahunu kwasea ma wo ka kire wo se nyame ene ya wadom no hu wo mobo ena da no ni nyame bo mpu ni mpu a akane nkai nyese wo te hei wote wose ko be fa won sapa akosoro ne wodi sika police fu ntimi anche no yes ori as police fu ne boy me se ba ho ba yo yes police fu ne boy ho ba je wo ho fa IGP sorry o na o ma no police fu ani mo ana ka sa kasa me de sika be bie wo ya en to ba bia sika bie wo ya de sika na chief inspector to ya na kasa black kasa kwasia Jimmy wo kura ni aboa no police ni mo de ne ko ye wode no ko omu fie no wote ka nim no sign ho ba de twade be bo na ni so ode ba ntimi anche ochewan he okochewan no wana ma miska di ne bamba okra wo hene ono ne bamba ne wan bamba wo hene na msi police ni bi ka bi free police station na ukuwam kakra bi na wo wadufio but oba no wantumi anye dede because won se police for no nkra tuo na ono so wura ho no mo de tuo si ni so wo mo de ne traka mo ba no tuo ka wo mo ho wo hwe police for no so tuo ka it is wo ko kase si ya akra no de police for mo mo de bebo mo ho ban no ye de ti na wo so twam yes wo twam enti wo kwa no akoka kire wo mo kuta tuo tuo wo police station na police ni bi ka cha mo se hwe nkura no mo bande mo nyo nti madam wo benya gya wo mo asem wo tete me no nkura bi tetem na mkoka ho asem na police ni bi a chi me gina cha hwe nkura no mo bande wo nyo gya wo mo life mo na hwe wo hu yie na wo mo mama me hawo na odi hwe kire se oni akodi a wo de ba fight daddy enti ono so ni nko hia no me yia dia ne de on fa me nko be twa so sawo won mewo onu kro lo hwe ne hu yie onu hwe ne hu yie eti afuto no odi ama wo no wo so hwe wo ho ye dai eyiye efiri so no wo ka bia enko ba ko no so kro wa de agina mu no ne kasa edru he ba ko pe na wa de agina mu wo mo odi awre ba ko che kura bi ase ho no kra no etuo no wuni bi ekuta wo no wo ba ye mo bo ya ye hu se adwuma no kra wo wo bi no wo busuafo kra wo di wani wei ehu wo mo enti se wan hwe yi a se de wiase ni mo aye hye no emu aye hye misi mo aye hye ankasa enti se wan mo wani wei ana ho a no amanya me ehu mobo ana munyan ya asafofo no we je wo ka nya me asem nti
me patro Bible no obi a to me to bi o Bible no enya ba akofo di o na na clerical kwase na se eto ye to suit ye to clerical to na mo kura ya so mo so fo no bebre kura ya kromfo eti wu no na sese wo hwe wo hu ye nya se nipa no be ka nyame asem kire wa we de oye kristoni we de Bible mu nsem no we ya ba Bible no ya wo papa no ma me de ana ya mo ntuma mo de aguda mu ana no be ka se ntuma ni de mi nyimma duku ni de mi nyimma enya mu dia obi adia eti mesra mo mani na ho na mo nya hwe yiye wo mu ni padua mu ena me pa cho kakra wanya no ma wani nso ma wani nso ne hwenu asu yiye na kakra no ena mpanifo so churodododo ne da ne toa nti saa no kakra na betumi aboabo ano kokokoko ne da ne churo eti mesra mu nhwe so yiye ena nipa bi so tiri mu ode mu fa nkola na djuma mu nchia wo mu ka mo fa nkola na djuma mu nchia wo mu ka o se o ya security be no ye security o se ye dan ye ntua ne ka so bro so na ye ntua ne ka onya da wadi wodi me ka sa ni pesori akohem kwase dia wo ye na ko hedi zo bi si ka ye kohem kwase show a wo ye na sori dem na mo boni ya be ni pepe we wakati shugu ni yam wo ya sori panyini wo ye imam bi wo ye we ni wakati shugu ni yam wase bo sumiti me so 14 na mo tua ne ka ni ntua ka na za ba bi create ko 36 ni ntua ne ka o ko fisika wo hin na fanto aduane ni watumi afani pa ana ya djuma de wo ran wo service ndi wo hie fi no wa ya mo wie enu anu no the life is at risk akrofo to me kuno atumi ye ni bibia no wo fasika fia no so fama no fa bi nto aduane ni wo fa ma no esisie ye Ghana fo bi de musa ya so le mpanimfo musa ya sikafo mutiri mu odin mu fedi peduma mu susu nyojo wo mu ko kan se nka mu fedi pa ya pamon e na ko ukwa wo bi beba musiya na ya ne ya me ya so wo mo ye wo musa ne yenya wo mu nku wo mo mesra mo mu abakeka mo hu mo fa sikafo na mkokoku mo wo ho na munya wo mo ni bi no anya no na ya me yen so no nye security o manya anya no na ya me yen mako enti anyafo koso abre na sikafo na anya sika hwe asori da mu nyina eduru asori da mu nyina akọ Pentecost eduru baby wo jai because asori ye sika na ye no kure ye jiji deals ye jiji we ni sika asofu mi mu fie ni sika o yare asofu ma ni sika ye kwa ka mo se me yanka am se kura tight ye cheke tight o ba cheke tight ama me kan to kwa me no boko o cheke tight na sika no so kura na afode no ya sa kire de bra wo wuti wo kura na wo fa ho kakra ba no ni sa cheka na ma ma me wo be tua sei na ni anye asori because ye sika ojai ya wonya onya bi nti wojai it will be jai it yesra mo na mo mani pa ma asori dem yesra mo mo wo bi ni o mo be ye it wo mo ni bi no mo mra mo nkofom kakra ma wo mo na se hu sa dare yakwa ezi yo mo ya de be ya me fe pa o mo se afode na ya bebo no dia wo fabra betum wo de envelope ma ba na dia betum so envelope wo fa unchro di kra gbo echi wo di hu echi de bo wakoma so mpa ye na fa usika ni shem it is that time no say mo 100 million na media shem me na me ni nyame kwa apam me ni nyame kwa apam iti minim dia me de ko ye ele na wo so fu be twabu o chenchina me ntwia yesra mo me ya bra sorry second story Marco Francis to da bia Maya no mo so eden so to da bia mema ne bitiri mu eden Francis wo ye young guy a wasisu wo a wo pesa wo bobra na bra ne si wiye Marco we ne didi kan Francis we ne didi kan Francis we ne didi wi abrabo wo be bra kopi mada wo be wiye abrabo ne de wo sha se ye nya wo ma me bi na ye wo eye wo ankasa na wo ye wo ho obi baba wakofa na nyem no na wo ankasa wo awunim se wo nyem wo na wo se wo ko ye gudia me nya 500 Ghana mfa ma nko ye se ye nwu enti wonim se ababa wa no onyem enti nye se wonim se wonyem na wa waja ne ho na wakofo ba afoforo se wakofo afoforo afai ne mu hwe
shawo ba pekakramani ni akwansu owo so nyina nye no so gu so ekwo so ekomu na ede no Francis su akra ni su nyina e ba so enti se Francis ni mu a osamra na chi Marco Francis de no chenya mo yefa picture ne to so yefa picture ne to so ye nka ho asem de ye fa nto wo na ebre ni nti amafo frefre pa ma ma ye beda atifo ase na abrante no kasa no kwana kwasempanyi na ofredi di atem no. He mentioned the national security. He mentioned the Ghana Armed Forces. Yes. He mentioned the police. Yes. Three institutions. This guy has done. Some ukuramunti mi ye omushi. Na Ghana ye kwa yi. Mu ye bu from there, mu ye ade, mu ye adwuma. IGP da wase, Chief of Defence Staff da wase. Mu ye bu from there. But still ano what them say muntimi kura muntimi nye omuhwe. And I'm calling upon the IGP. Meaning the OTB. Say me present me try na me kwa there wo. Ya ka ye mpemu ana ha hunu manim ha e ka me ma ka ne ya wo mahu and we dey ya bo our public domain say what there who IGP, what there police, what there Ghana Armed Forces, what there national security. Abakanda pa onu nkofo kwalanke to wenti wanchi subiri so police for even the inspector etimi join wo mu na ba jale okay kan enyesa kwasia we je inspector ni ka chense nyenya enka enyesa ofi mi kuro mu a enka me de wa bo me de sika bia wo yam police ni to wo no fi so ma na duane di ya basra mu enti na aman shamo sa na kenya ke betimi ateki our life in our own hands ye shia wa me no de asie mi beta mra wo ho emra no wo ho enti ya basra mu we de one adam o wanchi regional commander police commander wo wanchi police commander wo sunyane this guy has challenged you say mu kura mu ni madwuma ho cause what them pa say muntimi nye omuhwe so mo hot 24/7 they were hot 24/7 we kum ni pa rough aw kura utiri ye kwa sia uturu mu pimpos uradi yakopo na bi san so ko be ni timo kire won omo ebe ni atimi na ni pe bi atimi agi kro no fa ba bi afa yentimi nka wo masem na security nso te wo hwe obi akọwi akọkọ na na yesi angel in 5 years because prisons ko kanya me sem na lady be 5 cities 5 Ghana cities oni ni nia so a factor dia nyama ne baketwa ni another 2 when 5 cities obi gini pankwa free ne nsem no asade national security enti asram we dia musempa ye jade mamo na won mun sha na mun kashe nkodu atayi ko e chi no e na atayi we ko master e won sawom atayi kura wu atayi yes but atayi ko fi bwachi timi chi no enti abasra mu mususu mamo ho so na wiase nyamo dia e wura wo da ye no obi ma wo sore ye no e second chance no de ma wo se sawaji na se na wu nchini dia de okura nkwa no one day wo bete ya okaka bensem na kwa hia na boa na ya so bu kura wiase na ma ni ma wura di video mu no owu nipa ya boa ma no ni ma wura di video mu ya boa ma no okum nipa nipa ya boa ma no nipa ya boa ma no ya basra mu mo so amu pa mu moja dodo no ye di nsuo frɛ ma mu fi se abrante 25 million ko pe bi aka ho o se sofo basra wa yet ya no bi beje 1.5 3 million and now they are adwuma ye na ku 25 million bramfa bi nka ho misra mo na mo mama ni so de mo wo be be wiase koro e be ye din sa ansa na chie but the kakra ne kwa wo hwe ni ya de wo hira ma ne broso no o de bi be ka ho ya basra mo nto bo na wiase nyamo dia body akra na benya di na da no bi na tuntum so edi body no wada ma de wo nso na basa boy nyame na de nkwa ache no na nyame pese okohu nyama ekoso ai efi na ko nsan ko ne Pentecost na nyame kro na osum no ya ko ne ya je collection ma ni ntua oni bi ama ne sore asane de free e da no ntimi nchew woni tight ya ntua enye force ko asore no ne ko tie nyamsem na no kra be bo ho ban na aboa ma me danse wodi ne ba bia fa so sorry eba aban pese si ajusu paso oda yenko
me passport come no me say every time say this na yen be man so e dey go point say we dey say should not be fiasu we na so dey we feel kan me can't to say en say na me na me say akana dey ba ku bi ayi person step through no jemu enti en ko community say we ni nkan we so I don't know. I told you, Mama, Ghana, there is a problem. It is to be a question and to be you. I couldn't make black card and such a book. I can't some of the I'm a Ghana, you're calling and I say, let police here or more security. They shall both really bang, such as we did a bang. When you can't see me. Don't let it be India. I was awesome. It is any kind of say. We are saying, Mama, young female, young female, the bamboo can say young coupon. Your bamboo can say your young coupon, and I say, Fachamina, a brand call. We didn't baby a faith. No, no, cause you are Baba. Your Bama, I jump up a beer. And then I found the ground. And officer, and I mean, German equivalent, I received it. So, contact me to for now. I could hear the Marco. It's a system in progress, sir. And the woman, I said, Papa, I put the judgment on the people. In the days like a fear, everything, and there is no more of all the man and woman. Now, if you take to Namaho, the means of my gun is say with you. Also, I do not want to accept the same your man for me to fly the 20 million. Eddie, company buyer, and already construction in company media. Let your Zaka and your branches crowd talk around the composition. I say, any parliament, I want to be a hot crown and say, the facing, and do not want to accept the work of 20 faces. That is something with the web of claiming so. Let me say, oh, young, they are some California post, why did you say? You are here for your let your papa, let the man make a to the woman. A brand was also something inside the local house, what they are. Yes, same before, yes, now, more. Let your mamma say, let's say, Namama, a brand in the baby. You know, Mama, a brand here, then open your everybody. We are pro, a bomana. Family do that another day. So many now. May I say, Oman now didn't baby a faith. Mommy is the best. Mommy, the way. And no, and you in the morning. Also, there is some kind of property to one. You are new. You be any of this you. I saw an actor, you do a net do. You I do a metaphor. So now I didn't say, you're better to a mind and a bit. I'm a man, I see ya. I shall be one year. That's why I am set to instant justice. You are Boniana for Kukas. I'm a company for your Bonnie putting in I'm an account to Lanka and others. You're not going to say, a key plus some folk one or the beginning here. Let me turn out to do one play. Fiabai again. So we will find any power for that. We will do it, Madame. May Mawadia Bearman. Mamma no plan hamo mon palpitan to so bon yanifi or noa beba be play so no aha da so who split up or na bio bonipia e pa na na kwenta ade ele be bia mo to one more e ti siem po ti se we have baby ele bi no kwenta na bi bi no tu baby e wo wa ana ka wa da wo de e ti bi no aba we have to see ah e ba e ma kwa de bu ko bia e pa ntem papa bonipia ni je 3D me da se me bre no enya ye be ahomane so aye hye but me ntumi fa afrephobia ebio me din e de Maa Akos program no yakoma mu nsem Akoma 87.9 FM otena na akuankate evangelist and pastor Julius ne hododo ne kakra me gidi se nyame yadoma na wotwe besimu no obetumi ene yen asan aye adwuma bio nana yaw e de ko social media Ishmael ene boy chidom ne adon trebuso pani sami e champion ena e ba beto aso with Akoma Sports. Akoma edansiona yetimidiatina all Akoma edansiona yetimidiatina all Akoma eje
brebe kosivi oh ham brebe kosivi ayaka brebe kosivi oh ham brebe kosivi